Halo guys, selamat datang di channel Ilham Martial bersama aku Ilham yang akan menemani kalian untuk beberapa menit, beberapa jam ke depan. Let's go. So guys, kali ini kita akan memainkan sebuah game yang cukup legenda. Bentar, suara gue mantul. Yang cukup legenda teman-teman. Itu adalah Sonic The Zero Gravity. Let's go Sonic Rider Zero Gravity, my favorite game. Let's go Shadow. Welcome Shadow, welcome. Bang mati lampu lagi, tinggal tunggu saja wifi ku mati. No Esan, no why. Kenapa kamu selalu mati lampu ya? Oke, let's do this teman-teman. Ini adalah salah satu game yang sering banget gue mainin zaman dulu guys. Zaman waktu bocil ya guys ya. Nah ini kayaknya copyright nih, siap-siap aja ya copyright gue nih. I play this game, yes, me too. When I was a child, you know. Masalah di pinnya. Oke, ini ada ceritanya guys. Tunggu saja dibungkam, jangan dong. Ini ada ceritanya adik-adik. Oke. Dan sebelum ini sebenarnya ada guys, Sonic Riders dong judulnya. Tanpa ada Zero Gravity-nya ya. Tapi gue nggak mainin jujur aja. Gue maininnya yang Zero Gravity. Okay. Robots made by the leading security company. What is subtitle, man? Are no longer responding to commands and are running amok. There's no subtitle in there, man. Damn, man. Kagak ada subtitlenya, mati. MediaTek has not yet issued a formal Is this the meteor that fell last night? Gila, W game, man. The sound of the impact Buat game woke me PS2, from man. my sleep, and I Buat game found it PS2 ini termasuk outside. grafik yang luar biasa, cuy. 3D loh. We'll be at Megalo Station shortly. Siapa yang kecilnya nonton Sonic, guys? Jarang sih pasti kalian nonton Sonic. Halo bang, halo Kura-Kura Junior. Kan Sega itu mudah copyright, bener banget. Bang, kan Sega itu mudah banget buat copyright. Yap, betul. Sonic Team Tails, Knuckle, ya, Shadow. Gak ada di GTV, gak ada. Sonic setahu gua, tahu kagak ya, gua lupa deh. Are they the ones from the news? Watch out! Halo bang, halo Asep. Halo teman-teman adik-adik. Suara aman. Apakah suara aman? Kegedean ya? Suara kegedean ya? Dia bisa terbang, curang tuh. Kalau si Tails. Wih, dia What's anjay. going on? Aman di telingaku. Is Oke. this the stone's power? GG. Bang, di sini habis hujan. Di sini belum hujan-hujan, Asep. Sedih banget aku. Panas banget ini cuaca. Bersyukurlah kalian yang sudah hujan ya, teman-teman ya. Ayo, Skun. Gila, itu baru opening cuy tadi cuy. Game Sonic, let's go Skun. Namanya seperti biasa lah boy. Gue tuh setiap every single game ya. Martha Hill cuy, pasti. Jadi sebelum channel Martha Hill ini ada, Martha Hill tuh sudah ada di setiap game guys. Yes, of course. Yeah, sip, boleh. Rojak, jangan rojak dong. Option. Ada setting-setting yang bisa ini kah? Grafik segala macam. Tapi ini game PS2 nggak ada grafik sih harusnya. Audio setting, game data. Nih language, gue butuh subtitle dong. Yo, kalau ada subtitle, kampret. Kok ada subtitle ya? Gue kan ngejelasin ke adik-adik ceritanya. Astagfirullahaladzim. Vibration, audio. Suara aman ya? Kalau suara nggak aman, gue settingnya di audio nih. Suara aman, serius. Kalau suara nggak aman, gue kecilin nih dari sini nih. Mana bang anaknya? Hilang anakku. Welcome Adit. Iya musik men. Ekstra. Ya game starter langsung lah. Suara gamenya kurangin dikit bang, kata Genvilion. Makasih bang Genvilion. Bentar ya, aku kecilin dikit ya.
Iya, suaranya emang kegedean guys, di sini juga kelihatan sebenarnya. Ya, Bang Ilham kurangin ya. Ya harusnya sampai kuning aja guys. Kuningnya tuh kuning ke dalam. Nah, segini kali ya. Cek. Segini aman ya. Segini aman ya. Aman? Bang Jin Pilion, segini aman. Nah, better. Siap. Emang suaranya ngebas banget sih. Masih kegedean nggak? Before beginning the game, you can practice some the game basic ocean. Ah, jujur gue lupa. Gue mau tutorial dulu ya. Nggak apa-apa ya. Bang, Sonic itu hewan landak, cuma Tails sama Knuckles itu apa ya? Iya juga ya. Start dash. Coba tutor dulu guys. Tutor. Gue lupa guys. Siapa di sini yang lupa guys? Siapa di sini yang lupa adik-adik? Atau siapa di sini yang nggak pernah main game ini guys? Apakah gue cuma sendirian nama Shadow yang pernah main game ini? Nah, ini saya ingat gue mesti seiras guys. Nah, kalau nggak seiras gitu guys. Ya teman-teman ya. Gotta try harder. Tuh, gagal gue karena gue kena. Gue lupa kontrol ya men. Nah, harusnya gitu guys. Gotta try harder. Tapi itu terlalu lama. Aku nggak pernah main game itu. Sama. Aku main. Nah, harusnya gitu tuh. Sweet. GG gak? GG Gaming. Begin competition. Begin competition. What is that? What? No. Quit game. Gue lupa kontrolnya guys. Maaf ya. Anjay, Sonic dong. Sonic banget Jojo. Start dash. Udah gitu dong. Oh hell nah bro. Itu doang tutorialnya. Yaudah guys, let's enjoy guys. Ini yang tadi bukan sih? Ini yang tadi ini. Oke. Itu yang tadi guys. Tails rubah. Iya, Tails rubah. Tails Fox Knuckle. Sonic landak. Tails itu hewan mitologi anjay. Knuckle Echinda tuh apa? Oke, let's do this guys. Nah, itu cara kita mencet apa itu? Gua kagak tahu tuh mencet gitu tuh. Oh hell nah bro. Oke. Yuhu. Oke. Skill isu. Oke, nice. Oke. Aduh. Oh, kotak. Oke. Gue lagi cari kontrolnya dulu adik-adik. Bang Ilham lupa adik-adik. Ah, apa itu? Oh iya, gue inget ini. Oke. Oh, segitiga beli item. Oke, siap. Lu lihat nih bos. Lu lihat nih, sang legenda akan kembali boy. Sang legenda ini akan kembali adik-adik. Nah, sini harusnya Nox nih tadi nih. Salah gua. Nah, naik sini. Hup. Lah, naik gitu gimana ya caranya? Deket gua ada tuh cara naik ke atas gitu tuh. Gimana ya caranya? Kanan kotak. Iya, gua tahu. Sebelum ngajarin gua udah tahu kambing. Nah, cara naik gimana cara naik? Saya kira gua bisa naik dah, sumpah. Bukan naik, apa nempel ke jaring-jaring itu. Oke, lap 2. Juara berapa kita? Juara 1. Oke, nice. Juara 2. Oke. Sah, anjay slebeu. Oh, sini nih. Coba ya. Nah, itu dia. Set. Nyambung. Set. Anjay, GG Gaming. Nah, ini di ginian terakhir nih. Harus terbang kita, guys. Sini harus terbang nih. Ready? Go! Happy sendiri gitu. Lupa nih game. Men, masa kecil gue banget guys. Ini. Gue inget banget, gue sering mainin ini sama GTA sama Bully gitu barengan. Makanya kontrolnya gue dikit-dikit masih ada gue inget. Terus gue ngomong kan sama temen-temen gue, guys cobain Sonic dah. Ih, game apa itu? Game burik, dia bilang gitu. Pengen gue jeletot bibirnya gitu loh.
Gue mainnya sendiri di kelas, gue dimusuhin. dibilangnya kudet. Ah, Ilham mainnya Sonic gak seru, dia bilang gitu. Landak sakti bisa terbang, iya. Seharusnya kamu main Sonic Unleashed dulu, Bang. Emang iya ya? Emang harusnya gitu, Skun? Emang harusnya gitu? Emang ada jalan ceritanya, guys? Gua absen, Bang. Halo, Cokro. Maaf ya, baru baca chat ya, Cokro. Kamu marah gak? Aku baru baca chat. Suara aman gak sih? Suara aman ya? Bang Jen Pilion masih gak? Bang Jen Pilion, are you there? Bang Jen Pilion doang nih yang sepantaran gua. Teknik bisa nempel, guys. Nah, bisa nempel sini nih. Aduh, kok nggak bisa nempel ya? Teknik bisa nempel situ tuh. Miring. BT gue kenapa BT sayang? Kenapa adikku? Aman suara kata Jojo. Oke Jojo, terima kasih Jojo. Sweet. GG Gaming cuy. Mainnya it's just simple, guys. Simple, mainnya gitu-gitu doang. Tapi ini baru tutorial adik-adik, tenang. Oke, udah cepetan. Next dong. Gas. Udah jadi Nian gameplay. Abis itu apa nih? A new mission has been added to Megalo Station. Ya, itulah. Abis itu pasti cutscene nih, cutscene cerita. Semoga ada subtitle please. Kalau nggak ada subtitle gue bingung nih ngartiinnya sama adik-adik. Oke, ada kan subtitle ya. Halo Bang, halo udah. Lost streak mulu Bang dari kemarin malam, belum dikasih menang sekalipun. Banyakin ibadah di. Berbanyak ibadah di. Kapan face reveal? Ini AI. Don't give a guy a break, huh? We can't just stand around here. Right. Kita nggak bisa bersembunyi di sini terus. Ditarik. Siapa itu? Amy? What are Amy? you doing here? Apakah ini MBG guys? Apakah ini MBG adik-adik? Apakah ini my bini gue guys? Okay, you got me. I was running away from those robots. I was so Iya, gue lari dari robot dia bilang. Tadi digoda si Sonic gitu loh. What's that? The cause of all my troubles. I picked it up and those stupid Bener MBG robots Bang. came after Siapa me. yang So ingin mencium Ruba guys? must be after Siapa di this sini yang stone. bercita-cita ingin menikahi Ruba? Settles it. Yang bernama Amy guys. Key to solving this mystery is Mediotech. Sekarang suara kekecilan kali Hey ya. Sonic, we got company. Oh shit, here we go again. Yang merah namanya Knuckle, yang kuning namanya Tails, kata RD. Thank you RD. Suaranya kegedean gak sih sekarang? Gak ya? Dia jadi suaranya tuh musik sama omongan tuh beda jauh guys. Kalau musik gede, kalau omongan kecil gitu loh. Kalau giliran dia ngomong. Emi itu Echidna juga Bang. Echidna tuh apa sih? Hewan apa sih? Ntar kita googling ya. Abis kita closing ya. Echidna ya. Ingetin gue ya. Gue penasaran Echidna. Kalau Sonic kan landak. Wih, kita pakai Tails guys. Let's go. Izin serius. Ini jagoan gue nih, jujur aja. Jagoan gue, nggak tahu kenapa. Gue gemoy aja kalau ngeliat dia dari kecil nih. Jagoan gue kecil. Dan seinget gue, coba. Ntar gue pengen surprisein kalian guys. Seinget gue ada something nih kalau gue pakai dia nih. Seinget gue ya. Tapi gue lupa gitu. Gimana dong? Kalau gue seinget gue tapi gue lupa gimana guys? Patut dipercaya gak? Kiri. Iya kiri dulu. Ya nggak bisa, bisanya pakai Sonic gitu. Aduh, kampret, koin gue dipakai, koin gue diambil, tolong. Itu apa tuh? Oke, pakai nos lumayan. Bentar. Kita R1 guys, dari kita R1 adik-adik. You leader, bacot. Yor, oh, nice. Koin, gue butuh koin. Lupa gue butuh koin. Demi apapun gue butuh koin. Oke, let's do this baby. Yor, Yus. Anjay, GG Gaming. Yus, GG Gaming. Gue butuh koin, please, give me a coin, you know. Janganlah komplit dengan koin, adik-adik. Koin please, monyet. GG Gaming nggak kita berubah adik-adik. Kita berubah memakai apa nih guys? Nah ini seingat gue kita bisa terbang sini nih guys.
Coba ya. GG gak? GG gak? GG Gaming. GG Gaming. Ngapain loncat kocak? Gelo, gue lupa ada segmen gitu. Oke. Dia bergelayutan kayak film Tarzan tiba-tiba nih, bos. Oke, nice. Enggak nice. Juara, kayak juara 1 kita. Nice. GG. Lap berapa ya? Lap 2. Oke. Lap 2 masih jauh, coy. Let's go. GG. Oke, nice. Wah. Jagoan gue nih, sumpah. Gue gemes gitu. Dan kayaknya tuh di timnya Sonic paling kalem tuh dia, guys. Karena dia kan ceritanya adanya Sonic ya, kalau nggak salah ya. Apa anak asuh apa gimana dah gitu, gue lupa. Gue karena nggak nonton Sonic banget sih, guys. Gue bukan penggemar Sonic banget, tapi Sonic legend is legend, man. Dia tetap legend. Gimana pun dia tetap legendnya company Sega, man. Siapa yang nggak kenal Sonic? Sampai gue suruh lompat sih, kagak ada yang nyuruh lompat, kambing. Oke, saja kita jadi Tarzan lagi, teman-teman. Wah, gila, berputar-putar seperti hatiku. Berputar-putar seperti hatimu. Itu yang pojok kiri atas itu nih, teman-teman ya. Apa item yang kita bisa beli. Itu gue udah full, udah beli semua. Berarti ini udah paling kencang nih, guys. Pusing kepala aku, sama pusing juga kepala aku. Kalau dia mah enak ya. Ya tembus anjir. Harusnya menyentuh itu tuh biar kenceng. Semangat live-nya, Bang. Iya Bang Huda. Rasi. Aku pernah beli DVD PS2 Sonic, keren. Next dong. Oke, kita lanjutin lagi story-nya. Story-nya cepet kok. Semoga langsung tamat ya. Story-nya cepet ini, gue inget. Dan seingat gue ada 2 story. Gue bocorin lagi. Enggak, guys, dia cuma 1 story-nya. Sonic sama Shadow. Bukan, salah kamu. Bukan Sonic sama Shadow. Oh, tempatnya di sini. Kita harus hati-hati nih sama langkah kita katanya. Itu siapa itu? Itu tadi diincer 3 orang, siapa nih? Nih. Beliau merasa beliau Satria Batang Hitam kan? Dia punya juga dong kekuatan kayak kita, guys. Gelo. Siapa nih? Burung siapa nih, guys? Burung siapa yang warnanya hijau, guys? Burungnya Hulk ya? Kita panggilnya burung Hulk ya, guys ya. Udah lama gak ketemu, pendek. Wave. Babylon Rogue West. Oke, itu namanya tuh, guys. Ngomong apa sih lu? Dia bilang. Jangan main-main sama gua. Ark of the Cosmos tuh apa sih? Rush? Gila, gue yang tercepat di dunia, dia bilang. Oh, lu belum tahu Sonic, bos. Dia belum tahu Sonic, adik-adik. Bang, halo Dandi. Jet, oh namanya Jet. Kesatria Batang Hitam. Main game Shadow Fight kapan? Udah ujian gua. Oke Dandi, nanti ya. Nanti ya, brother. Ini cepet kok ini. Ini cuma 2 part kayaknya ya. Karena ada 2 story. Maksud gua 1 story, guys. Spoiler. Cepet kok ini. Paling 45 menit lah. 45 menit tamat ini. Karena gue inget game ini tuh adiktif, seru. Apalagi kalau mabar, ini bisa mabar, guys. Bisa main berdua, guys. Dulu di PS2 ya, gue inget ya. Adiktif, tapi emang dari segi story tuh emang kurang. Maksudnya kurang lama. Makanya gue dulu seringnya mabar sama abang gue dulu. Sama abang gue, sama saudara gue seringnya mabar. Oke, kita pakai Knuckles, teman-teman. Siapa di sini yang jagoannya Knuckles, guys? Pasti kalian darah tinggian orangnya. Aduh, cek lagi bangke. Sorry. Apa tuh? Apaan itu?
Wah, sakit kuning, Cuk. Anak dajal. Kok dia bisa begitu, Cuk? Apa tuh? Bisa ngelempar-lempar. Anak apa sih, so asik deh kamu. Wis. GG, bisa begitu, cuy. Gue ingat. Tuh nggak bisa begitu. Ih, apa sih, so asik banget gue di body nih. Wow, nggak punya temen nggak asik kamu. Kamu pasti dimusuhin sama RT kamu. Oke, good. Aduh, kasih gue koin dong. Give me coin please. Kita harus evolusi, guys. Udah ya. Duh, kontrolnya susah banget tuh, Pak. Tapi game PS2 ya, gue bukannya ngejudge ya, gue juga tumbuh besar sama game PS2, guys. Kontrolnya ya, sumpah. Kayaknya dulu, aduh ya Allah, kayaknya dulu kita gampang gitu mainin. Kok sekarang kayak susah gitu. Dulu tuh, buset, udah kontrol paling the best dulu mah, konsol PS2. Tapi sekarang kok kita udah disogokin game-game gampang dalam segi kontrol, jadi culun gitu loh kontrolnya. Gue dulu jago banget yang ginian, coy. Tuh koinnya masih jauh, guys. Koinnya masih jauh, adik-adik. Juara 2 lagi kita, bangke. Tadi gua diserangin mulu, teman-teman. Gimana gua mau ngumpulin koin? Gelo, kita berubah jadi naik motor, adik-adik. Siapa di sini yang hobinya naik motor lalu kecelakaan? Dia pakai motor, cuy, kenapa sih? Sangat laki loh ya. Nah, sekian gue bisa lewat sini nih. Dor, gila, jalan pintas, dor. Jalan pintas, jalan yang pantas ya, guys ya. Gila, naik motor, cuy. Oke, coba kita lihat ultinya. Oh, ultinya nggak berubah. Oke. Pepet, cuy. Pepet, cuy. Oke, kalau kalian pakai ulti harus pepet di situ, guys. GG gak? W mekanik, cuy. GG. Baru game yang mengandalkan skill. Kalau game yang yang jalanan balapan di pantai itu mah nggak ada skill acan, guys. Itu ngarepin hoki doang ya. Emang game dajal itu ya. Yang balapan di pantai itu, guys. game sebelah. Mana yang AI-nya so asik lagi. Ini baru game yang the best. Tidak membuat pusing player gitu. Skill yang dipakai adik-adik ini. Dia bisa mukul anjay. Mati, ninggal. Gak apa-apa tuh bang, kira-kira ada deh. Tapi akan gue tamatin tetap, guys. Nah, oke, sebejat apapun game, insya Allah bakalan tetap gue tamatin, guys. Walaupun tamatnya lama banget, pokoknya lama dah sampai kalian lupa. Oh iya, Bang Ilham pernah main game ini ya gitu lah. Tentu ada mungkin salah satu beberapa di antara kalian subscribe gue dari zaman dulu. Ada satu game yang sampai sekarang belum pernah gue mainin lagi tuh. Judulnya AC Unity ya, Assassin's Creed Unity ya. Bang Ilham belum sentuh lagi tuh. Nanti kita tamatin, oke? Karena game story adik-adik gak suka game story ya. EZ gak seru, diam kamu, Nam. 1 menit cuy. GG. Di sini bisa naik motor. Let's go ride a bike. Yeah, Shadow Kennedy, of course, my brother. Oke, lihat cutscene-nya lagi, guys. Kita kira-kira pakai siapa lagi, guys? Kita pakai Sonic udah. Pakai Tails udah. Pakai si Knuckle udah. Pakai siapa lagi, guys? Gue pengen pakai Amy dah. Pakai Amy bisa gak? Pakai yang cewek tadi, guys. Yang MBG. My bini gue. You can use that power too? Lu bisa menggunakan kekuatan itu juga? Iyalah, dia bilang. Wow, kita pakai tuh. Duas, mental mereka. Itu ceritanya R1, guys, yang gue terbang gitu. Ceritanya. Why? Ini siapa, guys? Namanya, guys? Who is he, bro? This racket and now Who is he? of all time. Who is he name, man? Huh? Ditampol. What went flying? Ditampol 2 landak sama 1 landak sama 1 burung sih lumayan, cuy. Do I look like a ball to you? Lu pikir gue kelihatan kayak bola? Eggman. Oh, ini namanya Eggman, guys. I own this company. What? So you're the ringleader behind this one too, Eggman? Jadi lu biang kerok di balik ini semua. What the Ringleader. devil are you Ringleader tuh apa ya? Come on. Ya ringleader, guys. Mungkin di I'm talking about dunia the Sonic global kalian kurang robot memahami lah. Gue juga kurang paham ringleader. You must Kayaknya itu be ketua joking. apa gitu. That's Maksudnya leader tuh disquieting for ring me as kan well. cincin. Like we'll believe anything you say. Calm down. We go way back, don't we? I'll let you in on something.
Not even I know why they've gone amok, but they appear to be following a leader. A leader? Dia mengikuti ketua mereka. Iya, ketuanya siapa ya dia? Well, I guess for now we'll buy that Eggman isn't involved. So maybe that has nothing to do with the robots that attacked us. Where did you get that? Dari mana lu dapat gelang gituan? Rahasia. So you Beli were di Glodok holding out gitu on loh. us, Eggman. Beli sama tukang Spill rongsokan kok. everything you know, now! Maksud lu ditampol kenakal sih meninggal sih. Very well, I'll tell you. Oke. Kita nyari leadernya guys, setelah nyari ketuanya berarti ya, ketua inian robotnya. Within my facility Robot activity within my facility is by the mother normal, computer. control by mother As the computer. core of the Mediotech network, it was supposed to be the perfect computer. Harusnya ini menjadi komputer yang perfect, But as of a few days ago, tapi I've been beberapa unable hari to lalu control it remotely. nggak bisa dikontrol. Enable. Power unit within the mother computer is a stone identical to the one you're holding. According to my analysis, that stone can convert huge amounts of mass energy Batu itu into bisa other berubah. forms of energy and exudes a unique magnetic field. Oke. Huh? Shut up and listen. In any case, it appears that somehow the robot's leader also contains a Ah, ini nih ketuanya nih. similar powers to the one in the mother computer. What? Oh, oke. If my deductions are correct, the robot's leader is using the Tumben mereka setim, emang bisa berantem? to collect these strange stones. As your tunnel, your hair like Sonic. Yes. But why Thank do they you, need the Shadow. stones? That even I don't know. They're drawn to one another. Ini lebih jago dia apa lebih jago Sonic, guys? What? Who's better? These aren't just some rocks. Apa namanya tadi yang ini? Spoken of in Jet or Babylon Sonic? Clan Who is better? legend Who is better, guys? Siapa yang lebih baik, guys? Siapa yang lebih jago? Girl, give me back the Ark of Jet the or Cosmos. Sonic? Jet. Oh, Jet. He's Jet gone. lebih GG. Jet lebih GG. Not here either. Kalau naik hoverboard, Jack lebih jago. Oh, kata Shadow, Sonic. Satellite Sonic kata monitor. Asmara. Ada Asmara. Ada Asmara. Welcome ya di channel Martial ya. Selamat datang ya. Oke. Dia ngejar-ngejar Emi anjir. No, MBG. My bini gue. Wah, gua harus selamatkan MBG cuy. OTW pakai helm ya langsung ya. Kita pakai helm cuy. Dokter Eggman kalau bahasa Indonesia jadi dokter telur laki-laki. Iya sih, jadinya dokter telur laki-laki. Cuman gak usah diterimain deh, mendingan RD gitu. Kok jadi biji gitu, jadi biji. MBG maaf bang, nggak mau kampret. Woi, pakai jawaban gue lagi. Let's go. Kita harus menyelamatkan Amy guys. Amy my bini. Waiting for me baby. Wait for me. I love you so much. I wanna sleep with you. Nggak gitu maksudnya. Oke. GG gak adik-adik, GG gak? GG gak? Gila bang, kalian tuh kalau game-game jadul guys. Bang Ilham tuh udah sangat GG gaming adik-adik. Ini sebenarnya kita miring nih guys jalannya ceritanya. Tuh kan. Aduh kecepatan, sorry. Gue sampai tahu gitu kalau kecepatan kelambatan. Oke, udah mulai menyatu nih gue nih. Udah mulai menyatu nih hati gue sama ini, sama nih game. Udah mulai kontrolnya, udah mulai ngerti. Wih, jadi waterboom anjay. Jadi waterboom cuy. Jadi kangen main air gua. Apaan itu? Siapa yang naruh? Aduh, anak dajal, sempak kuda. Siapa yang naruh gituan di situ gitu loh. Oke, tambah nos. Oke, ini rute kita guys. Aduh, nggak kena bangke, sorry. Nice. Hah? Bentar, tuh kemana itu? Gua kagak tahu tuh. Bentar, ulang ya. Ini R1 bukan sih? R1 lah. Oke. Bentar, tujuan kita kan nyelamatin Amy ya adik-adik. Tapi kok kita balapan ya? Tujuan kita kan cuma nyelamatin Amy guys. Kenapa kita nggak berkawan aja berteman gitu? Kita teman gitu, karena kita keluarga gitu kan. Kenapa kita masih balapan guys? Why? Kenapa harus merasa paling ganteng gitu loh? Oke, waterboom lagi. Mereka kenceng banget sih guys. Mereka kenceng banget adik-adik. Kalau aku restart kalian marah gak?
Nice. Aduh, jalan pintasnya kelewatan guys. Maaf guys. Lagi serba salah guys. Di situ gue mesti R1. Satu sisi mesti R1, satu sisi mesti lewat jalan yang khusus buat gue. Gimana? Kalem ya. Kalem guys. Bang Ilham tidak akan kalah guys. Karena Bang Ilham adalah sang legenda Sonic ya guys ya. Juara 1 kan kita, oke. Gue bingung gitu, gue juara berapa nih? Nos, oke. Oke, water boom. Oke. R1 baby. Yes. Let's go. Terbang. Yuhu. Nah, ini gue nggak tahu nih kemana nih. Sini kali ya? GG Gaming nggak? Water slide, yes. Halo Ham, habis mandi. Halo. Gio. Jadi game visual novel kalau gameplaynya dihapus. Ya benar, jadi game visual novel. Tapi buat sekelas PS2 ya, GG Gaming sih. Kun marah gara-gara sudah menyombongkan diri tapi masih mengulang. Diam kepesan. Aku tinggal sambil main dulu bang, terus mandi sama bersih-bersih rumah. Oke Jojo. Harusnya kalau juara 3 nggak apa-apa. Ini kan tujuannya nyelamatin Amy. Kenapa harus balapan? Iya. Water slide ya Shadow. Tumben banget main Sonic, yoi dong. Sangat GG membuat anu kamu berdiri. Oh hell nah. Ekor, halo Aldialdo. Kok ekor si Aldialdo tiba-tiba ngomongin? Aquatic Capital, oke. Alhamdulillah. NPD-nya kumat. Detik-detik kalah. Apa kamu Erdi? Gak usah detik-detik kalah kamu. Amy, oke, my bini. It took you long enough. Kelamaan lu, dia bilang. Apa yang terjadi? Jangan tanya gue. Nah, apa itu artinya tuh? It blew up? It blew up? Wait, does that mean... What is it, Tails? Sorry, I need to think it through a little more first. Hey, where's that meathead store? He grabbed something out of this robot and hightailed it out of here. Oh, dia ngambil sesuatu di dalam robot. So does this mean the rampaging robots will all cool it? I don't think it's that simple. If Eggman started all this by putting that stone in his... Iya, batu yang itu guys, batu yang tadi diceritain sama Eggman. Yang dari superkomputer ya. So where is that? Ya Allah, Amy gemoy banget ya. Amy gemoy banget guys. Siapa di sini yang ingin menikahi guys? Gue sih. Lucu banget guys, bulu matanya lentik lagi. Gigantosaurus. Oh, Giganrox. You know it, Knuckles? It's a Lu tahu pretty Knuckles? famous ruin among us treasure hunters. A legend about shooting stars tells of some star shards sealed there that can grant your wishes. Shooting stars. Shooting stars. Sonic, let's head to the Gigan Rocks right away. We might find a clue about these stones. Kita harus mencari clue tentang batu itu. But they say the star shard is in a sacred chalice deep in the ruins, and getting there ain't easy. Nobody's made it back alive yet. We'll be risking our necks. Yeah. Tapi kenapa Sonic badannya kecil, tangannya gede guys? Apakah dia sering begini? Oke, nggak jadi. Dia badannya kecil tapi tangannya gede guys. How? Gimana caranya gitu? Bu, dipantau kah kita? Ini kah leadernya? Apakah itu leadernya guys? Sonic's girlfriend Amy, no. Amy, it's my girlfriend, you know Shadow. Not Sonic ya, not Sonic. My girlfriend, oke? Okay? Tails ekor, tadi guys ya baca chat dulu ya, bentar ya. Gue di demo guys kalau nggak baca chat. Tails sama dengan ekor, mungkin itu maksudnya matiin auto translate dulu. Tolong pasiennya udah kena penyakit karbit gila. Diam kamu Nam.
Ngambil energi kebugaran Ilham, kebugaran gua. Karbit diam skun. Antum birahi sama rubah, kenapa nggak suka? Ah? Kalian nggak suka kalau gua birahi sama rubah? Rubah tuh enak loh. Sedotannya luar biasa. Oke. Ingat Prime Ilham zaman Covid, OG era. Gue belum ada, gue belum nge-YouTube. Nanti Agustus Chelsea lawan AC Milan, main di GBK, Bang. Serius lo? Serius gak? Serius tuh, guys. Nanti Agustus Chelsea lawan AC Milan, main di GBK, serius. Kan pakai sarung tangan. Oh, pakai sarung tangan. Aku suka yang knuckle, Bang. Nah, kamu lebih aneh lagi, Nam. Ini suka dalam arti apa nih? Jagoan. Oh, kalau dari segi jagoan nggak apa-apa. Cuma kalau dari segi lu jadiin MBG, terus MBG lu ke knuckles, gue curiga kalau gue respect, tapi ya udahlah. Knuckles kayak make BH. Knuckles kayak make BH ya, dia bilang. Okay, your girlfriend Amy. Yes, my girlfriend is Amy, you know. Because he's so hot and so beautiful, no? Ya Allah, tobat antum tobat. Serius kocak, gue liat saluran WA-nya Chelsea, Bang, serius. Anjir, keren coba di GBK, Cok. Kalau tangan kurus sama badan gede itu emang karakter khas iconic Sonic sekarang, Bang. Oh gitu, Skun. Oke, Skun. My girlfriend is Surge. Kampret. Surge siapa, guys? Istrinya Ilham berubah. Yoi. Oke, izin serius, guys. Ya, ada jalur jagoan gue itu di atas. Oke. GG Gaming. Oke, kita cari jalur si Knuckles, guys. Jalur si Knuckles tuh warnanya merah, teman-teman. Aduh, apa sih body-bodyan? Allahu Akbar, apa sih? Kok asik. Ah, kanan tuh jalur kita tuh, nanti tuh, oke. Ingetin ya. Ingetin jalur kita jalur kanan, guys. Kita tuh logonya motor. Ini ya. Oke. 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 Aduh, habis bangke. Bangke habis. Aduh. Lah di sini pakai juga tadi harusnya. Go piye tuh? Oke, berubah motor. Let's go. Aduh, ngerem aja jalan sih, ngerem. Ngerem jalan sih, kotak ya. Masa gua main game ginian ngerem, guys? Bisa dia kagak ada reme. Oh, reme. Oh, reme bulat, guys. Oke. Reme bulat adik-adik. Aduh, bangke. Kok asik. Oke, nice. Gila, berputar-putar, cuy. GG. Pukul. Gila, lo kagak tahu Muhammad Ali. Didikannya siapa ya? Anak didiknya Knuckles, boy. Oke, ulti ya sini ya. Oke, nice. Oke, nice. Oke, nice. Oke, nice. Ini juga ulti ya? Ini ulti juga gak sih? Enggak ya? Gua lupa di sini bagian sebegitu, gak usah pakai rem, guys. Gue lupa, sorry. Ini isu dikit. Ya Allah, ada oli lagi. Ada oli, coy. Kena nice. Berputar-putar, baby. Nice. Oke, saatnya kita ulti sini adik-adik. Belum. Sini kita jalur kanan. Pukul pala bapaknya. Aduh, kekencangan anjay. Kekencangan, guys. Oke, saatnya ulti, baby. Jos. Anjay. Aduh, habis. Habis gitu loh. Oke. Oh, situ ada lagi tuh. Aduh, sorry. Jalan pintas satu kelewatan, Bang Ilham. Mana gak? Ada jalan pintas satu yang Bang Ilham lupa, guys. Apakah kalian marah dan unsubscribe, guys? Ulti, baby.
Habisin aja ultinya guys. GG. Ada satu guys ketinggalan guys tadi guys. BBR kapan? Udah di uninstall. Karena itu game dajal ya. Perfect drift, yes, thank you Shadow. Against Sireng. Enggak tahu di mana ya ngomong gitu boleh ya. Anak didikan Mike Tyson, yoi, pembohong. Ternyata selama ini Bang Ilham suka kurma. Nggak nyangka sih gue, padahal mukanya orang kaya orang baik. Ternyata selama ini Bang Ilham suka kurma. Apa salah? Apa dosanya tuh? Salahnya salah. Bodoh lah. Emang ya udahlah. Tak bisa berkata-kata ya sama RD ya. Suka kurma ya bagus gak sih? Kurama, astagfirullahaladzim. Tapi gue bang suka Kurama guys. Tapi Kurama laki, gue nggak suka. Gue sukanya Amy. Amy gemoy tuh. Ada tanduknya guys di sini guys. Si Amy sangat gemoy. Pengen gue pegang-pegang gitu jambulnya. Mukul, pasti mukul. Hilang. Batunya hilang gitu loh. The legends say the star shard is supposed to be in this chalice. Did it roll off somewhere in the quake? Prasastinya nih guys. What's up with this painting? Prasasti nih. The Divine Wings. The Divine Wings. Divine Wings? My bini. Yes. Gemoy banget sih kamu. Legendary bird that the gods rode through the heavens. Knuckles, see if you can read this inscription. Siapa di sini yang kenapa di sini nggak ada yang mengidolakan Amy guys, menjadikan Amy MBG guys, padahal dia si so cute Amy. The plumes become as stars returning to this land. We, the children of Babylon. Babylonia maksudnya. What connection do they have with these stones? We still don't know that. But could the stones those robots are after be the plumes written about? Baca chat bawah bang, nggak mau. The Divine Wings, Straddler of Stars. Could they be power units used to operate some starship? So this Divine Tuh, Wings bukan thing lucu is... banget tuh gitu-gitu. Kayak Hinata. Babylon Guardian. Babylon Garden. Babylon apa sih guys artinya guys? Babylon gue taunya nama negara, Babilonia anjir. Jet, Eggman. Wow, dia langsung kabur, langsung nos gitu loh. Mereka udah duluan ternyata guys. Kita keduluanan mereka. Knuckles, what does the rest of the inscription say? Huh? Oh, Di Sonic 2 Knuckles bisa manjat di game ini, dia bisa naik motor Supra Bapak. Bener. Ilham kalau punya batunya mau apa? Aku ada batu cincin kok, batu cincin aku mana ya? Hilang. Eggman lari, iya, bayi aktif bang. Babylon bayi aktif ya. Yeah, Ami is so cute, Hedgehog. Yes, gitu. Eggman and Jet were headed east. The Great Scar must be the crater formed when the meteorite struck ground. That must be where Eggman found the plume. The plume. Which means the Babylonia. mother computer... Is probably waiting there too. All right, time to go Para Ilham catch suka up. sama Kurama padahal beda dimensi dan beda karbit dan gender. Wow. Bukan Kurama, Amy. Kurama laki. Gue gak mau. Kurama tuh bertitit. Wih, gila. Epic moment kah? Epic moment cuy. Bus, gila. Ribut nih. Ayo. Ayo, kanan apa kiri? Ayo. Duh, ini kan markasnya. Call it the Crimson Tower. It's Meteor Signal Tower. Oke. Sent out here, relayed through facilities across the world to control the robots. In other words, Ini gue gak demen mukanya ngeselin guys. Ini gue gak demen walaupun belum matanya lentik ya. Gue gak demen tapi mukanya ngeselin. What's he after this time? he's probably planning to use the stone's power to issue an order to all Jagoan the gue nih. world's robots from this Siapa yang tower. jagoannya Tails juga guys. Sooner or later, he was planning to set the robots rampaging. Dia keren karena pakai kacamata guys di sini. Performing Mediotech Kayak kacamata renang. The Eggman land
project again, huh? He never gives up, does he? Well, looks like we gotta storm the place. Oh, huh? You think I was just sitting around here twiddling my thumbs? Sonic the Hedgehog? Sonic the Hedgehog. Anjay, keren ya. Keep you waiting. First one to nab Eggman gets all of the arcs of the cosmos. And Dia ngajakin the balapan fastest lagi. creature in the universe. Huh. Sounds like fun to me. Let's get started. Dia ngajakin balapan lagi. Oh hell nah, Jet. Oh hell nah. Oke. Kita terima tantangannya adik-adik. Bapakku suka ke sana. Hah? Kita kagak takut gitu yang berduri, enggak dong. Udin kan ku kenal. Kamu kan suka sesama jenis, Bang. Lu, bangke. Kenapa jadi ngelempar ke gua? Udin, jasamu akan ku kenang dan kuda kau akan ku kenang. Kok jadi ada kudanya? Jagoanku ada di layar kanan bawah, Bang. GG Gaming. Aduh, ngelek-ngelek ah. Hup, enggak aman. Sonic kalau nggak pakai skateboard pasti juara 1. Wow, kalau masalah lari menang cuy. Owner F1 sebelum balapan main ini dulu, Bang. Emang iya? Iya. Berarti gue setelah main game ini gue bisa jadi ini ya, pencipta owner F1 anjay. Aduh. Sampai mati stick gue. Gila. Gue berarti bisa menjadi penerus Michael Schumacher kali ya. Alright. Kalian ngalamin gak guys F1 masih Michael Schumacher, teman-teman? Yang tahu tua. Jangan so muda. Aduh. Bad start. Awal yang buruk. Oke, itu jalur kita di situ tadi. Izin serius GG Gaming. Masih inget gue kotak lah kan. Duh, jauh banget. Ilham Martil. Kejauhan. Aduh, C. Oh, bad. See ya. Oke, good, nice. GG, S. Oke, good. Gak good sih sebenernya. Gak gitu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil. Gue ikat jalur sini nyusahin guys. Bang, lu mendingan jangan baca chat. Lu bakal dihujat, Bang, karena lu katanya sepuh, Bang, tapi restart kata Rojak. Oke, Rojak, lu gak baca chat dulu deh. Gue inget. Emang dari dulu nih gue gak pernah bisa guys di sini guys. Susah anjay. Olengjir. Susah di sini gue inget di sini susah guys. Oke, nice. Wajar guys, gue udah sepuh guys. Walaupun gue legenda game ini dulu ya. Masa prime gue ya kalau kata RD ya. Cuma RD-nya udah nggak ada sekarang. Masa prime gue jagoan ini guys. Jagoan game ini guys. Tapi kan gue sekarang udah sepuh guys. Udah pensiun. Ya gak sih? Begitu kisahnya guys. Oke. Susah anjir kontrolnya tuh. Asli. Damn man. Hidung gua gatel. Kalian pernah gak main game balap? Hidung kalian gatel gitu. Oke, R1 baby. Nos. Berbambam. Oke. Oke, nice. Restart BBR part 1. Door. Oke, aduh. Oke. Nice. Aduh, apa sih? Mau cium ketekku, kok ketekku gitu. Ini nggak ada jalan pintas buat Sonic, guys. Parah banget. Sonic kagak dikasih jalan pintas. There is a shortcut or now motherfucker.
Ah, this one. Aduh, gimana ya cara ke situ ya? Aduh, aku harus lewat situ guys. Nanti ya di lap 3 ya. Bang Ilham harus mengabulkan adik-adik yang haus akan jalan pintas guys. Bentar. Itu harus bisa tuh Bang Ilham ke situ tuh. Gimana sih caranya? Itu khusus Bang Ilham tuh karena logonya biru, logo Sonic. Logo Sonic. Bikin kepala gue pusing di situ. Go. Nice. Oke. Gimana ya caranya? Bentar. Izin serius guys. Tuh jalan pintas kita bukan sih? Logonya Sonic juga loh. Wow, nice. GG. S baby S. Oke, good. Aku disapa gak ya? Sapa dong Izu. Halo Izu. Ntar ya Izu ya. Bang Ilham lagi mode serius dulu ya. Mati, oke. Please. Aduh, cara ke sono gimana sih? Lama. Gue pengen ke sono no. Au. Ya, maaf adik-adik. Bang Ilham kagak jalan pintas adik-adik. Maaf teman-teman. Gak ngerti gue cara ke sononya gimana guys. Gue tau tembusannya kesini nih, tembusannya tuh sebelah kanan tuh. Itu shortcut itu jalan pintas. Bagaimana caranya? Gak ngerti. Veteran ini sudah tua guys. Giginya tinggal 2 gitu. Go. Ha. Belok. Oke, good. Nos gak sih depan finish cuy. Go. Aduh. Pentok gitu loh. Oke, dibaca dulu. Shortcut is very hard. Yes, shortcut is very hard, brother Shadow. Gak main mobil-mobilan, gak main hoverboard, dan masih skill isu diam, kamu skun ya. Jadi keinget masa Prime Ilham ngendarain motor F1 jadi juara 1 tapi main ini dulu. Yoilah. Gini bang, kalau dia jago sampai jadi tua, kalau dia main lagi pun di game yang sama dia pasti jago, mesti jagoannya masih ada. Apa sih kamu skun 6 nggak ada ya gitu ya. Lihat Cristiano Ronaldo. Masa 2008 bandingin sama 2026 sekarang. Beda. Namanya orang kalau udah tua tuh beda guys. Apa versi bocil-bocil gitu. Kok kamu samakan aku sama Sinam bang? Salah, tuker. Kalian mirip-mirip soalnya. G-nya sama. Jadi keinget sama Prime Ilham. Balapan berak Ilham tainya warna emas 17 kg gila. 20 kg dia lu ngurang-ngurangin. Nah itu MBG-nya siapa guys tadi guys? Warna ungu guys. Gue jadi kagak fokus ke cerita coy. Ya udah kalian baca sendiri dah ya. Gue dikasih semua guys. Sonic the Hedgehog. Who do you think I am? I'll be waiting. See you at the World Grand Prix. Let's go. Tamat guys. GG Gaming gak guys? Copyright pasti nih. Kok gitu? Kukira hubungan kita istimewa. Jual emasnya. I like wave. I better like Amy, you know. Maaf bang, cuma ngasih sedikit. RD mengirim 2 kali bunga. Dikirain gue lagi ini gitu loh. Lagi apa namanya guys? Lagi apa namanya? Live TikTok gitu loh. Babylon has been unlocked in story mode. Oh, Babylon itu pasukannya si Jet guys. Babylon namanya. Astagfirullahaladzim. World Grand Prix has been added to normal race mode. The Crimson Carter. Okay. Wait, the Shadow. There is character of Shadow, man. Wait. Really? We have Shadow? Shadow Kennedy? Coba tes. Masa tamat?
Ah, kamu datangnya telat kamu. Kamu bukan teman aku, kamu Akib ya. Shadow, I have you in my game. I have you in my game, Shadow Kennedy, Shadow the Hedgehog. Gokil ada Shadow cuy. We have Shadow guys. Cream the Rabbit. Ini MBG sama guys. Ini My Bini sama guys. Bajunya terbuka guys. Baju begini guys. Baju begini nih. Terbuka guys, terbuka. Gokil. Kalau Shadow Kennedy dari Shadow Generation bang. Gokil. Ah, di sini ada cerita baru guys. There is a new story. Hampir sama. There is shame, but it's different. Ini tuh ada sedikit perbedaan guys. Mainin kah? Babylon tuh pasukan mereka guys tuh. Babylon namanya. Dari tadi kita bingung kan Babylon. Tuh iya lu bang, bacot lu RD ya anak kampret. Rock jago, katanya karakter jago maling bang. Emang iya jago maling. Esan PS2 mengucapkan terima kasih. Lanjut gak guys? Lanjut gak? Maaf ya bang. Iya RD sayang. Lanjut gak guys? Lanjut gak? Baru sejam guys. Jangan langsung tamat gitu teman-teman. Apa ya, lanjut besok kali ya. Lagi Babylon start, lanjut sampai malam. Jangan dong, ntar gue kejang. Benda apa itu hijau? Lanjut gak sih? Lanjut Jojo, yang bener kamu Jojo. Nemenin aku ya kamu ya. Lebih ganteng Scourge atau Sonic bang? Scourge itu yang mana? Yang bener, kamu nemenin aku gak Jojo? Ah, kamu mah giliran game ini nemenin aku, kamu Jojo. Lanjut ya, biar langsung tamat aja guys. Lanjut tapi nggak mau nemenin, itu gimana bang? Nggak boleh bang, lu diajak Blue Vie main ER Elden Ring nggak mau. Coba aja search di Google nanti. Dari tadi nonton aku. Oke beb, oke Jojo gue nih malah Jojo guys. Oh ini background story-nya nih teman-teman. Ternyata Babylon duluan yang kesini guys. Diambil nih jamnya iPad ininya sama dia. Dia tuh kata sandinya dari mana? Pertanyaannya. Ini gameplaynya sejam lagi guys. Jadi kemungkinan gue live masih sejam nih. Siap-siap lah. Pantat kalian yang jadi kotak ya. That takes care of that trap. Karena seingat gue lebih panjang cerita yang ini guys. Cerita si Babylon. Elden Ring game nyantai bang, chill banget buat yang lagi stres. Iya, chill banget sampai nyawanya tuh hilang gitu, saking chillnya ya. Tapi dia sudah tidak ada di bumi. Benda apa tuh? Burung. I got it. Tapi gue penasaran sih, pengen pakai karakternya sih, karakter Babylon. Ini MBG siapa guys? Kalau gue nggak suka guys, ini mukanya jelek ya, mukanya ngeselin. Gue tetap Amy jagoan gue. Look, a shooting star. Berdoa guys, bintang jatuh guys. Making a wish. Bintang jatuh. Make a wish before it disappears, it'll come true. How old are you? Grow up. Ngatain orang jelek, bukan ngatain burung gue ini. Dia juga percaya gitu loh. Pijet, dia ketuanya nih teman-teman ya. Beri aku kekuatan untuk mengalahkan dia. Sonic kah? Itu bintang bukan jatuh. Ya jatuh, literally jatuh gitu. Beneran jatuh tuh bintang. Kan kok bintang jatuh kan katanya swing gitu doang kan. Kok dia beneran jatuh gitu. Itu musuhnya Sonic kah bang? Yoi, RD lu dari tadi kemana aja sih? Dari tadi kemana aja lau? Game Sonic Legend itu game Sonic 2D kayak Sonic 2. Emang ya San? Oh my god, earthquake, yes. Gempa bumi guys. GG Gaming. Layang. Oke, ini pertama kali dia dapetin ini guys, dapetin kekuatan. Layang cuy. Gila. Jadi kuntilanak. Lihat apa keinginanku jadi nyata dia bilang. Dia kan tadi bilang
Aku berdoa semoga aku bisa mengalahkannya. Berikan aku kekuatan untuk mengalahkannya. Oke. Ini game masterpiece di eranya Bang. Wow, luar biasa Nam. Gue menghabiskan waktu. Gue udah bilang sama kalian, gue sang legenda Sonic guys. Sebenarnya ya. Apalagi Sonic yang ini gue sang legenda guys. Cuma gue udah gantung sepatu gitu anjay. Udah gantung sepatu guys. Kata mamaku bintang jatuh itu jangan ditunjuk karena mungkin itu adalah setan yang jatuh. Emang iya guys. Ya kan gua mah kalau nonton stream perhatiin orangnya Bang, bukan gamenya. Berarti kamu merhatiin aku, Erdi. Oh hell nah. Agak serem ya diperhatiin ya. Agak serem gitu loh. Ini power system apa ya? Ah, power system. Aku inget terbang bebas di angkasa. Kayak seru nih game. Konsolnya apa Bang? PS2, PS2. Atau fishing hook lawan paus. Kenapa jadi ke paus? Kayak yang jago aja bah. Erdi. Wow, nian baru guys, lapangan baru. Area baru teman-teman. Oke, kita tes, kita pakai jet teman-teman. Apakah jet sejago itu guys? Katanya jet selegenda itu teman-teman. Kalau naik overboard katanya lebih jago. Apa sih? Jet anak dajal. Tuh nggak enak guys dipakainya guys. Burik. Aduh bangke. Oke, good. Juara berapa kita? Anjing, juara 3 anak dajal. Oh, tuh ada angin dajal guys di situ guys. Sosok estetik anginnya gitu. Gue ditiup-tiup. Ulti kan sini? Ulti ya? Oh iya benar. Oke, kalau kita ngulti terus ada barang-barang jatuh berarti bener guys lokasinya guys. Itu aja simple ya kalau game ini. Nah kalau kalian ulti nggak ada barang-barang jatuh berarti kalian ultinya salah tempat. That's so simple, you know. Belok cuy. Slebeo. Aduh. Naik. Aduh, aku mau naik itu. Itu jalan pintas aku. Ah. Lah, gua ada lompatan. Di juara 2 gua, pentol korek tiba-tiba gak jelas. Jing, juara 3 gua jing. What the fuck? Makin susah kah? Makin susah guys. Aku skill isu, tolong. Tolong adik-adik, aku skill isu guys. GG. Kita bisa lah situ cuy. My true power baby. Loh, ya habis kampret. Habis gitu. Tenaga gua habis cuy. Oke, let's go. Merebam. GG gak adik-adik. Sah, anjay lebeu. Oke, good. S dapat S. Dapat S lagi nih. S lagi baby, let's go gak sih? Lu lihat nih, sang veteran akan turun tangan nih boy. Lu lihat nih. True power baby. Oke. Tuh bangke kepentok. Finish ya? Finish kapan? Finish? Oh udah. GG gak? GG gaming gak? Gila. Ayo burung. Di sana kan power system utamanya Chaos Emerald. Emang iya?
Gila, kalian veteran juga ya game apa alur-alur lore Sonic ya. Tergantung owner yang make, Bu. Jetnya jago, cuma pemainnya buri kampret Eshan. Oh, bom, yes itu. Kalau secara cerita Jet emang lebih jago, tapi ini kan kamu yang main, Bang. Kurang ajar Spoon omongannya. You are miss the Green Royal, yes. But in the last lap I take it, bro. Apa yip veteran Po? Main Po bisa tamat gak sih, guys? Main Po bisa tamat gak sih adik-adik? Aku main Po deh. Apakah kita mesti membuka Bang Winda, guys? Tamatnya kapan, Po? Aha! I figured it out, Jet. Yeah? What you got? As I suspected, the Ark of the Cosmos is an engine unit for the Babylon Garden, invented by Cutscene, our yes. ancestors. An engine part? Not just any part. I'll need to analyze it further. Apa yip buyung yip. Main game Avatar kali kita ya? Main game Avatar setuju gak kamu, Esan? Dio mana? Dio hilang ya? What can this thing Dio do Rizky for mana? me? Kayak Pokemon, kayak kata di Palo, beda kocak. Temporarily charge up gravity, then convert it to power Babylon Garden's warp drive. Sounds promising. So that power was gravity. Welcome ya di Palo ya. One more thing. Tadi habis ngisi galon ke depan, buset Dio keren coy. There are 5 arcs of the cosmos. Rizky kemana ya? One Rizky serves as the Rizky lagi push rank ya? Masih while siang ini. the other 4 attract each other and serve under it. Okay. So if Oh, they jadi attract batu each other, itu you dia should be perpaduan able to dari make some kind of bermacam arc-finding batu radar. legenda Get guys on. kayaknya. Understood. Boss! Bebos. Keep it Dia kan tadi down. And what ada do you itunya want? kan gambarnya set jadi satu gitu cuy. Take a look at this! Still be in the city area. Once again, that was the scene from Megalo City Museum this Tuh morning. dia. Oh, berarti kita Security robots tadi kan kita mainin Sonic gak tahu background ceritanya guys. Robot is at large. Tiba-tiba hilang gitu kan, batunya hilang apa gimana. Nih kita pakai dia, kita tahu background Storm, belakangnya guys. Set a course for Megalo Station at full throttle. Roger that, boss. Ha! These things Jet really is boss, do yes, attract Jet is one boss. another. Setuju saat Eng naik apa, aku komen apa yip. Oke, ntar kita main Avatar ya. Avatar yang bagus Avatar di PS berapa guys? PS2 kah? Yang bawah hitam pakai headset kayak Pokemon bang, anjing. Kayak Pokemon. Gua kayak Gyarados. Karena anuku seperti Gyarados. Oh, pakai ini guys. Pakai jelek guys, pakai si jelek guys. Pakai si jelek teman-teman, pakai si jelek. Aduh bangke. Sorry. Oh, dia motor. Oke, GG dia motor guys. Tempat baru lagi nih coy. Tempat baru lagi nih adik-adik. Kebanyakan tempat baru abang pusing. Kebanyakan tempat baru bang hilang pusing guys. Jalannya kagak enak anjay. Jalannya kalau kita pakai tim si Jet kagak ada yang enak guys jalanannya sumpah. Kameranya begini lagi. Kamera nggak bisa diatur ini. Dah bujuk. Kamera ngezoom banget ngezoom. Gue di center pantatnya guys. Dikira gue nafsu kali ya ngeliat pantat kita nih. Mau jatuh gue mau jatuh guys. Mau nggak mau gue mesti pakai ituan ke ulti. Oke, motor baby. Bram, 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 bram. Oke, jalan pintas, jalan batas untuk kita. Dibukain sama dia. Oke, thank you. Malah dibukain guys sama dia guys. Juara 2 anjay. Kita butuh koin. Aduh, pentol korek. Belum penuh inian gua, ilmu gua. Ya Allah, gue lupa ilmunya masih belum penuh. Astaga. Allahu Akbar. Gue pengen lihat lewat samping. Gemes ngeliat cara mainnya si Ilham. Gue pengen lihat samping guys. Gue pengen nempel. Gue lupa ilmunya lagi nggak penuh. Wah, skill isu kan teman-teman. Bang, jangan baca chat dulu bang. Oke. Siap Rojak, aman Rojak. Gue udah tahu kok momen-momen gue jangan baca chat kapan gitu. Gue tahu. Tenang Rojak.
bangke. Udah gitu doang. Oh hell nah bro. Belum penuh sih gua soalnya tadi. Oke, juara 1 aman. Gue kira gue masih juara terakhir. Gue kira gue masih juara 2. Aman. Game kesukaan Shadow ini. Yeah, Shadow is like this game. Erwin, fuck you. GG. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi apa live avatar? Tadi apa live avatar? Gue justru lagi nanya, avatar tuh yang enak avatar berapa guys? I too like. Sama Erin. Halo Erwin. Telat 1 jam lebih cuy. Iya, kamu kemana? Baru aku bilangin, baru aku nanyain kamu. Si Rizky kemana guys? Gue bilang. Muncul kamu tiba-tiba. Enak banget Rek. Masnya dapet banjir. Kegedean badannya kayak kamu bang. Badan gua kecil kocak. Tuh slow anjay. Pakai. Ditendang sama dia. Oh, kalau Jet lebih kasar guys. Nggak kayak si Sonic. Lah, ini kan yang Sonic tadi ini kan? Yang Sonic tadi sembunyi di sini kan? Seingat gue ya. Coba. Ini bukan sih? Ya. Itu kayaknya tempat yang Sonic ini dia nih. Ini bukan sih? Coba deh. Apakah ini pertemuan pertama kali, guys? Tuh, bener kan? Tuh. Dan si Knuckles nggak lihat gitu loh. Knuckles fokusnya ke Amy, ke My Bini. What's that? The cause of all my troubles. I picked it up and those stupid robots came. Ini jadi behind the scene-nya nih, teman-teman. Di balik cerita utamanya ya. Ternyata tuh ada Jet udah ngeliat dari awal. Jet itu bebek atau landak bang, burung kocak. Kenapa mukamu mirip sama Jet bang, kampret RS-an. Parah Knuckles, iya butamap anjing Knuckles. Knuckles buta map cok, orang jelas-jelas pandangannya ke depan Jet gitu, tapi kagak lihat gitu. Kalau dilihat, Sonic tuh ada musuh lu tuh di atas kampret gitu. Turun sini kamu, berantem situ kamu. Rival kah itu bang? Iya, buta map dia. Aduh, tempat baru lagi guys. Oh, gua nggak suka kan sama dia centil guys. Kalau dia centil, kalau Amy tuh comel. Erwin masih ada Erwin. Erwin sekarang my bini gua si ini Amy. Gue pecinta rubah sekarang. Gue sekarang Fury solid ya. Fury solid gitu gue sekarang sih. Gue sekarang my bini gue ini cok. Gimana? Oh, apa sih? Kili sedikit guys, Anjay hilang Fury yoi. Gue Fury sekarang cuy. Gue pecinta Amy. Tandanya Kurama betina, gue juga mau sama Kurama gue. Gue siap di biju dama tiap hari ya. Itu gimana sih cara ke atas guys? Gue tadi disuruh ke atas teman-teman. Gimana caranya sih? Gak bisa loh. Piye tuh? Bentar. Bentar saran gue. Gak bisa guys, piye caranya nih? Gimana caranya guys? Oh, udah mulai nih. Penyakit Beach Buggy Racing 1 udah mulai nih ke bawah nih, ke game ini nih. Penyakit restart gila guys. Pada gue jangan sono dah. Tapi itu potong jalan parah cok. Itu jalan pintas banget itu. Shit, here we go again. This so hard you know. Susah anjay. Wah, jalanannya tidak suka saya. Jalanannya tidak friendly ya.
tidak friendly sama veteran yang sudah sepuh loh. Astagfirullahaladzim, ketiban pula. Ntar gimana sih caranya? Udah gitu doang gua. Terus ngapain? Faedahnya apa faedahnya? Bentar. Caranya kayak gitu deh pasti. Jauh banget coy gua. Gila gua jauh banget tuh di map tuh, lihat tuh. What the freak? L karakter Big L. Stupid snowballs, yes. GG bang, diam lu Nelpin. Bentar Ci. Nanti cara situ gimana sih guys? Astaga Tuhan, ampunilah dosa hamba Tuhan. Nempel, dicium. Hah? Bentar. Udah. Gua gak ngerti dah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tutor gak sih? Gimana sih cara nempel ke tembok itu guys? Susah bener kayaknya. Ini nempel ke sini loh. Gitu loh. Astaga, ibab. Gitu maksud Bang Ilham, adik-adik. Ampun gua mah. Tinggal gitu doang kok repot gitu loh. Terus snowball dajal. Gitu maksud Bang Ilham, adik-adik. Masa kalian tak ngerti-ngerti sih guys? Oh, ini jagoan gua dia. Aduh, kampret, sorry. Apa kayak Tails guys, kayak Tails dia. Pakainya overboard. Get ready, go. Oke, nice. Tembus. Apa sih? Wah, rusak nih game. Man tembus gue coy. Masuk ke tembus anjir. What? It's a glitch man. Damn man. Bohong. Di game tipu-tipu teman-teman. Masuk ke tembus coy. Gue tembus anjay. What the frick? Yes, it's glitch. Yes. Glitch anjir. Kita skill isu moment bukan kocak, tadi glitch kocak. Atau gue nembus cok. Oh hell nah bro. Gue nggak skill isu yo. Gue udah jago yo sekarang nih itu. Dor. Oh, udah jago abang lu yo selalu.
No. And that's a wrap. Susah loh, Cok. Susah, Cok. Gimana sih caranya, Cok? Oh, hell nah. Juara 3, men. Gimana? Au. Bang, gak apa-apa bang, juara 3 bang, beneran, gak apa-apa bang, juara 3 gak apa-apa bang, karena terlalu sering juara 1 juga tidak baik bang, itu bisa menyebabkan lu sombong bang, gue tuh nggak mau ngeliat lu berubah jadi sombong bang, makanya lu harus mengalah dan juara 3 bang, biarin kasih komputernya juara 1 bang, sekali-sekali bang, kata Rojak. Oke guys, karena Rojak nasihatin gue teman-teman, jangan terlalu sombong, jangan terlalu tamak. Karena gue tadi kan selalu menyombongkan diri ya teman-teman ya. Gue bilang gue veteran, gue tuh veteran PS2, veteran Sonic. Tapi si Rojak bilang jangan sombong bang, lu ini tuh bukan lu bang, bukan lu yang dulu tuh nggak gini bang. Oke Rojak, W Rojak guys. W Rojak guys. Oke. Ternyata juara 3 masih bisa lolos, Cok. Oke. Bad ending kah kalau kita juara 3, guys? Wish. It's been a while. Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog. Jet? We're here to settle the score from last time. Anytime. Bang, tahu gak kalau kelamaan main BBR nanti bisa terkena penyakit Alright, Kirby. restart gila, tanda-tandanya skill isu dan suka restart. Itu saya. Don't play dumb. Sonic kita mana, Bang? Dia adanya di race biasa. Right out of our hair. Jangan sakiti MBG ya. Jangan sakiti My Bini ya. Girls hate guys who rush them, Jet. Rush. Ha! I'm the fastest thing in the universe. Ilham And Eldo today, serius dulu I'm gonna aja. prove it. Ha! Sonic kita mah ada di chat. Oh iya, Sonic kita mah ada di chat, Cok. Looks like we'll have to do the reunion later. Ilham, udut aku iri. Nggak boleh ya, nggak boleh ngudut ya. Can't let you pass until you hand over that. MBG gua. Wait, bini gua. Out of the way, buddy. Oh, cabul. Nah, pukul sayang. Nice, pinter sayangku. Ya lari. Ayo lari. Iya. Iya. Oh, gitu kejadiannya, guys. Oh, bini gua mau digrepe-grepe, kurang ajar. Emang bini gua cewek apaan, cuy ya gak? Kuku kakak, baby Jubi. Mambo, Jubi. Omatsuri, mambo. Baby Kuku kakak. Kakak? Gugu gaga. Thank you, Win. Thank you, Bre. Gemoy. Pengen piara satu. Oke. Oke. Bibi Copi, Emi plus Ilham sama dengan Kurama anjay. Gonna hold back. Sama Cabul kok ngehina apa kamu? Woi, pakai My Bini cuy. Bini. Ini adalah impian gue cuy, untuk memakai Emi. Memakai dia karena di karakter ya, bukan memakai secara konotatif memakai ya. Oke, kita lihat apakah sayangku sejago itu, guys. Apakah My Bini sejago itu, teman-teman? Nah, kita tes. Cuma jalanannya sumpah gak ada yang bagus, Cok. Jalannya itu tidak ada yang estetik sama sekali gitu. Kayak buat apa mereka tuh menciptakan jalanan ini gitu. Dik setrum, Cok. Bini gua kesetrum anjir. Oke. Kekuatannya apa nih My Bini? Oh, kekuatannya kayak Sonic guys, guys. Ya, L. Kekuatannya kayak Sonic, teman-teman. L. R1 belum bisa. Nice. Yahoo. GG. Gila, bini gue is the best, anjay.
Gak kaleng-kaleng bini gua. Oke, nice. Wuhuu, wihii. Oke, good. Aduh, bangke. Aduh, itu dia tuh. Sorry. Gua udah tahu itu ada jalan pintas di situ. Ntar ya. Lap ketiga ya. Gue ingat ada jalan pintas di situ. Tadi makanya kan gue udah belok kan. Ajar bro. Let's go my bini. Tunjukkan skillmu. Nice. GG. Taruh, aku baca chat dulu bentar ya. Karena my bini tidak boleh juara terakhir boy. Gak bisa, gue kalau pakai Amy tuh udah mode serius, mode veteran gue pakai cuy. Because this is my wife, you know. This is my mind, you know. Ya Allah, susah banget sih di situ. Astagfirullah. Susah kali loh. Ya udahlah, kelewatan satu nggak apa-apa ya. Kelewatan satu nggak apa-apa ya. Kalian marah dan unsubscribe gak guys kalau gue kelewatan satu jalan pintas teman-teman? Kalau gue kelewatan jalan pintas satu, kalian marah gak? Dan langsung unsubscribe dan langsung menghujat gue gak? GG. Let's go, Amy, your favorite. Yes, that's my favorite character, baby. Ya baca atas dulu, gue lagi baca nota tuh, bentar. Amy beat the Storm, yes. Mambo, Amatsuri, mambo. Let's go, Amy. Ya. Antum birahi sama karakter game, kenapa nggak suka? Ilham plus BBR sama dengan skill isu restart gak ada. Itu game rusak ya, kata Rojak. Hachimi, Michi, Asi, ga Asi, mambo, mamambo. Apa tuh? Emot begini, kata Nam. God damn, you're Miss Green Rail. Yes. I'm sorry, Shadow. I just try hard, you know. Here a language. Gugu Gaga X BCB X Mambo. Oh, itu pergabungan. Mas Ilham Gugu Gaga dapet loh ya. Mode downhill My Karbit diam ngamuskun. Karbit Linda dia hambat Loch Ness, dihembat Macil, Emi dihembat dia lagi. Kami punya siapa? Iya bang. Mas Ilham pernah berkata Gugu Gaga. Kata Rojak Mami Nurul mana? Mami Nurul lagi harusnya lagi mandi sekarang. Oh, untuk Nisa dibaliknya guys. Oke, berkejar-kejaran bersama My Bini. Ya Allah, bini gue kesian banget, capek. Istirahat sayang, istirahat. Pukul lagi sayang, pukul lagi. Oke. Mampus. So asik gendut anjir kalau kata Esan. Mampus. Oke, itu done. Ya lu nanya gue nanya siapa? Gue di mana dia bilang. Lihat bawah, nggak boleh ya, Nono ya. Lihat bawah guys, LK. Mentang-mentang si Amy pakai rok diintip-intip guys. Kalau aku juga mau ngintip-ngintip bawah Amy gitu. Bang, aku nonton sambil makan pakai soto. Keren, Elvin. Tahu gak bang, cabulnya ada 2 orang. Siapa? Kamu sama Skun.
Kamu sama Nami ya emang. Kamu nggak mandiin bang? Jangan, Nurul udah gede guys, mandi sendiri guys. Serem banget lu bang, ngomong gugu gaga, gugu gaga. Gendut kayak Ilham, gila gue dibilang gendut guys. Gue perlu buka baju di sini nih, buka baju di sini nih. Jangan dah, ntar cewek-cewek pada ngeliatin gue guys. Ternyata burung itu tidak secabul Ilham. Kok? Oh, itu dia tuh. It's the same. This is just like the stone we found at the Gigan Rocks. Gigan Rock. Yo bang sambil ngocok ya makanya tangan gue dari tadi di bawah kan. I gotta get back and tell Chet. Ilham lebih cabul daripada 6. Enggak 6 the king of cabul ya. Sama Skun. Kalau Skun the king of femboy deh. Ternyata robot ditenagai oleh batu sakti. Yoi. Hey, kata Nam. Kalau Nam itu the king of cabul, kalau Skun the king of femboy dia. Gue bingung kenapa si Skun demen banget sama femboy. Bingung gue. Apa kamu fitnah-fitnah diam? Kamu tidak ingat kejadian semalam? Bang, searching ini bang, karakter ini bang. Dia laki gitu loh, kampret. Kita pakai karakter si gendut guys, si gendut so asik teman-teman. Wih, GG, bisa gitu gak kalian? Lah, gue balapan sendiri nih cuy. Gue balapan sendiri adik-adik. Kok aku balapan sendiri guys? Oh, bertarung dengan waktu. Oke, ngerti. Bertarung dengan waktu guys, kita guys. Aduh, diperlambat bangke. Ah, tidak. Oke. Kita belum pakai motor guys, belum bisa lewat situ teman-teman. Apa sih? Onta. Aduh, motornya malah kagak ganti anjay. Bentar. Izin serius guys. Wis, anjay keren juga coy. Sah anjay. Anjay kagak ada kena koinnya barang satu. Kampret. Go baby. Sepi. Kagak ada apa-apaan, sepi. Malas. Gua kemana sih? Astagfirullahaladzim. Laknat. Aku mau berubah jadi motor guys. Aku mau berubah jadi motor biar bisa lewat jalan pintas. Nah, nice, GG. Nah, ini kan bisa lewat jalan pintas kita. Jalan yang pantas. Mana sini? Give me a shortcut, you know. Lurus, baby. Pukul kepala bapaknya. Pukul. Nice. GG gak? Ini lagi pukul lagi nih. Pukul kepala bapaknya nih. Oke, nice. Oke, good. Sah, GG aja. R1 baby. Duar, terus. Gas anjay, GG. Set masih satu lap. Satu lap lagi, Jay. Tolong guys, satu lap lagi adik-adik. Tolong aku. Aku butuh medkit. Oke. Si asep itu nggak ada ya? Si asep itu nggak ada ya teman-teman? Si asep itu tidak ada kah teman-teman? Mana si asep itu guys? Kita harus cari dia guys. Dia berkhianat kemana guys? Nggak ada. Mana si asep? Dia berkhianat kemana dia? Kita harus cari dia.
Ada bang, cuma nggak kebaca, mungkin sama lu. Emang ada? Yang bener kamu. Itu kata dia nggak ada katanya. Go baby, nice, nice, GG. Itu kalau udah kena triple kill gitu, gue demen banget tuh coy. Sumpah, I like it. Nos langsung. Bam. Menang nggak? GG, menang coy. Hurry up, yes. Yang nonton 1 jir, iya. Lucu guys, YouTube tuh lucu teman-teman. Kadang yang nonton 1, kadang nonton 0, biarin aja lah. Malah sebenarnya pengen gue hilangin itu views YouTube ya. Jadi kalian fokus ke game aja udah. Gak usah pedulikan urusan YouTube goblok. Aduh ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Bang, semalam gue nobar sendiri, seru banget bang, sumpah sampai 3 jam. Oh lu mau nobar semalam? Nah keren. Fitur Discord Ilham Martial sekarang udah ada fitur nobar ya guys ya. Silakan kalau kalian punya film-film yang patut untuk ditonton bareng-bareng, yang kalian bisa berekspresi bersama tanpa spoiler, silakan guys. W admin guys, W admin. Jangan ngarepin dari gue guys, kalau gue, aduh, kalau ada waktu luang deh ya, mungkin hari Minggu kita nobar deh. Not bad, Storm. Not bad. Jet, Kalau di HP pencet logo mahkota bang, biar kelihatan yang datang siapa aja. Oh gitu. ancient text that has me wondering. I'll try to paraphrase it simply enough Nggak ada, for you to Asep. follow. Oh ada tuh Asep, ya bener, bocil kematian. Kemana nih cok? Our decision. We must sever the Asep kemana engine nih? unit from this Aku nggak ada di vessel. mahkota. Dio tuh For if adanya di it's right, hatiku the anjay. contraction of the engine's core will lead the lightless black to consume everything. Ya kasihan Rizky nggak masuk DC. Ya kasihan Rizky ya. Biar AC Rizky ya. No, diintip guys sama Eggman. Light is black. What the heck does that mean? Who can say? What are your thoughts? How should I know? Anyway, we can leave the thinking for later. For now, we need to collect these arcs of the... Diambil. Diambil, hilang sama Eggman. Tuh kan? Hilang gitu. Eggman anak dajjal. Why the dirty... Halo Tuan Ilham, halo Tuan Abdullah Yahya. Kamu kemana aja Abdullah Yahya? Follow him! Kemana saja dirimu? Kamu tidak ada kemana saja dirimu Abdul Yahya? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Kamu gak kelihatan kemana? Kemana dirimu Abdul Yahya? Apakah kamu menanti untuk mabar lagi? Huh? Ha! Took you long enough. Where's Eggman? They call it the Crimson Tower. It's Meteotech's signal tower. Command sent out here relay through facilities Nggak across tahu, the ah. world to control the robots. In other words, you're looking at Meteotech's brain. That think Eggman nabbed the arcs of the cosmos we've gotten and ran in there. What's he after Gamenya nggak this sebagus di time? thumbnail, bagus tahu gamenya. Emang gamenya nggak bagus, guys? Gua seru kok. Mantap, Bang, mantap dong, Abdullah Yahya. Later, he was planning to set the robots rampaging. That was probably his reason for forming Meteotech in the first place. Gamenya nggak sebagus muka Ilham yo, lah. Kalau muka gue udah paling bagus yo. Well, looks like we gotta storm the place. Ada scene tambahan nggak? Gue takutnya ada scene tambahan. Twiddling my thumbs. Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog. Hedgehog tuh artinya apa sih teman-teman? Sonic the Hedgehog. First one to nab Eggman gets all of the arcs of the cosmos. Di lu badai gak Ham? Belum hujan justru di gua game. Fastest creature in the Itu tadi ada yang laporan juga bang. Di sini hujan bang. Di sini malah panas kampret. Let's get started. Hedgehog landak. Oh Hedgehog landak. Time cutscene. I think yes. Yes. Kalau gitu mah kita skip aja bangke. Di sini hujan. Iya di kalian di rumah kalian hujan guys, enak banget guys. Di rumah gua nggak hujan guys. Sedih gak? Elga. El daerah. Ya, kok ya? Abdullah Yahya itu namanya dia gitu. Aku malah hujan. Iya, aku iri.
Lama di rumah gak hujan-hujan. Iya, di rumah gue panas coy. Ngep. Tau ngep gak kalian? Ngep. Ntar guys, izin serius lagi teman-teman ya. Kita ngobrolnya lagi ya. Tiba-tiba ada Agep loh. Tiba-tiba ada Agep itu loh, dia udah mampir loh. Yang kia Bang Agep sudah mampir, Bang Agep. Bang Agep, tolong Bang Agep. Sah, biar keren aja. Anjay. Gue lewat mana nih? Tuh, gue kayaknya tidak seharusnya lewat sini deh. Badai Hamala. Iya, aku mau dong badai. Biarin dah. Rumah gue walaupun identik sama banjir, kalau gue sebutin kalian mungkin tahu. Rumah gue tuh identik sama banjir, guys. Tapi rumah gue kan di bagian rumahnya gue-nya kan gak banjir. Biarin dah, yang kebanjiran orang lain. Yang penting gue adem gitu. Rumah gue panas. Kayak neraka. Jahanam punya ini coy. Bye. Selin. Aduh, salah. Sorry. Jelek. C. L. Naik gak? Aduh, gak bisa naik. Masih belum. Skillnya belum kebuka, bangke. Gue udah ngarep aja. Ini apa sih? Gue kira bisa lewat situ, teman-teman. Aku kira bisa lewat itu, guys. Bukan skill isu. Gue kira bisa lewat situ. Lompat kayak gitu, kayak apa? Kayak itu, teman-teman, game sebelah. Yang di pantai-pantai itu loh. Ternyata nggak bisa dia tidak sejago game pantai itu, guys. Game pantai yang tidak akan aku mainkan seumur hidup lagi gitu, karena udah aku install. Nice. GG, gue demen banget tuh kotak-kotak gitu tuh. Gue butuh koin. I need koin. Gue butuh upgrade, guys. Sekali lagi upgrade-annya nih. Nah, nice. Naik, please. Naik. Oke, good. Oke, nice. GG Gaming. Naik. Wow, GG Gaming. Double kill. Tuh, anjay. Anjay, gue rinja ketlak bajai. Jublay. Anjay. Oke, good. Pala gue pusing anjing main game gini, cok. Gue udah terlalu tua kali ya. Mata gue udah kagak genah ngeliat muter-muter, coy. Dulu pas bocil gue semangat banget main ginian. Aduh, si Sonic nggak bisa diem. Hah? Udah ini coy. Udah finish. Kok kalian nggak ngabarin gue, guys, kalau udah finish, guys? Oh my god, this fail, yes. I'm sorry, Shadow. Udah finish, kocak. Gak ada ngabarin gue, bang, udah lap 3, bang. Bangun, bang. Gue kira masih lap 2. Sorry. Aduh, apa sih so asik, bangke. Kalah sama Sonic dong kita. Kalah sama pemeran utama harusnya nggak apa-apa gak sih? Tapi juga pemeran utama, masa mau dia kalah. Kalahnya pemeran utama, anjir. True power, baby.
Oke, nice. Good. Bisa nih. Oke, ulti baby. Door. Nice. Nice. Oke, good. Belok baby. Yuhu. Oke. Ulti. Udah finish kan teman? Oh belum anjir, final lap. Oh hell nah bro. Aku tertipu men. Aku kira udah menang men. Orang-orang kemana bang? Hilang orang-orangku hilang. Mereka sudah unsubscribe aku, Kelly. Dan mereka sudah berkhianat. Gak tahu Kel pada kemana. Ya mungkin pada kegiatan sibuk segala macam. Memang mereka kehidupan mereka nontonin gue doang, atau mereka punya streamer lain yang lagi streaming juga. Nggak ada yang tahu. Kalem Kel, kalem. Namanya streamer tuh gitu Kel, tidak selamanya ramai Kelly, adikku sayang. Ulti baby. Door. Oke good. Belok, kocak. Oke. Astagfirullahaladzim. Untung aja, jago. Kakak mereka hilang. Gak ngalamat lo di mana rumahnya? Rahasia Abdul Yahya ya, tidak boleh seperti itu ya. Parah juga penonton lo ya bang. Iya parah. Pokoknya penonton aku tuh yang setia cuman Kelly, Dio, Eshan, Rizky, Asep aja udah berkhianat, Stephen Gore, Shadow Kennedy, Aldo, dan yang lain-lain guys. Coba tuh emang views itu kan YouTube kadang ngebug guys. Harusnya lebih dari 4 orang. Terbukti pas di mana bang? Terbukti pas kita voting semalam. Pas kita voting semalam tuh votingnya 15, logo itunya cuma 12. 3 orang siapa anjay? Kayak kemarin semalam itu sekali hitung-hitung gua observasi teman-teman. Itu yang di pojok kiri atas tuh sebenarnya sering ngebug atau enggak? Ternyata sering ngebug. Yang nonton tulisnya 12, tapi yang voting 15 loh. Gue bilang 3 orang lagi siapa anjay? Horor anjay. Guys, sebenarnya tuh gue gitarnya pengen gue hilangin. Apa namanya? Pengen gue hilangin angka gitunya jadi kalian nggak salah fokus gitu. Masa di sini juga gue sekalian ngontrol. Kadang sih bener, cuma kalau lagi nggak bener males gue lihat gitu loh. Lihat yang nonton 3 orang, ketikannya bisa 5 orang, 6 orang tuh, lihat bodo amat. Ditambah handphone gue lah 1. Michael Jackson, kok Michael Jackson? Ayam warna hijau itu namanya apa bang? Lupa aku. Jet, Aldo, Jet namanya. Gua nggak termasuk woi, gue di belakang layar mainnya. Aku juga nonton ini, iya Jojo. Menang pasti menang biar nggak membalap. Rojak, Deka sama Agis. 3 orang, salah satunya diantaranya gua. Anjay, Dian is the best. Loh Dian. Dari mana aja antum? Gak kelihatan. Pak mesti menang gara-gara di depan. Ilham kamu harus jadi Sonic biar bisa nikahin Ami. Yoi dong. Akhirnya lengkap gelang power balance-nya. Oh gitu. Gue gak perhatiin ininya, malah gak perhatiin cerita juga. I will play Sonic Adventure 2 soon. I will play Sonic Adventure 2 soon. Yes. I will waiting for you, Shadow Kennedy, my brother. Nonton Ilham sambil main PS, mantap cuy. Lu sambil main PS Ki? Oh hell nah bro. Aku tadi malam nonton gak komen, kata Stephen Gore. Ya Stephen Gore gak apa-apa. Aneh habis bertapa di Gunung Sindur sama Gunung Salak. Maling aqua bang, kata Dian. Gila Dian, maling aqua coy dia coy. I will play Sonic Adventure 2. Yes, Shadow. Ilham lihat chat bukan cerita. Maling Pop S. Kok maling Pop S tiba-tiba?
Favorit gue Sonic, warnanya hitam yang kayak di film itu. Oh, Shadow, itu namanya Shadow. Apaan tuh guys? Gue kagak ngeliat apa-apaan guys. Oh, misi terakhir kah? Tamat kah? Tadi apa cerita dulu ya? Nah, ya Shadow, yes. Black Hole, kok Black Hole? Tadi udah apa guys? Kalian enak guys bisa ngeliat ceritanya guys. Gue kagak guys. Apa itu? Keluar Goku. Dragon Ball tiba-tiba masuk sini gitu loh. Goku ngeluarin bola dunia. Boom, terus. Kalau nggak Naruto rasain suriken dari atas. Tangkap. Oke, jagoan gue nih jangan sampai lepas cuy. Kalau jagoan gue yang itu tuh Dian, yang Tails. Jagoan gue Tails. Dari kecil nggak tahu kenapa demen aja gue sama Tails. Stop this storm! Yang buntutnya dua. Wah, epic moment kah? Wih, serius lu nyamperin? Gila, 3 pria maco punya selera. Ikut-ikutan jet ya, so asik lu ya. Lu nggak niat berkorban, jangan sosokan berkorban dah. Ntar jadi beban. Orang Sonic duluan yang mau jadi tumbal, sosokan ikut-ikutan, so asik. Kok keren ceritanya bang? Keren dong. Game apa bang? Welcome Fauzi. Ini game Sonic. Sonic the Hedgehog. Sonic dari PS2. Kok Eggman berteman sama Sonic bukannya musuh? Ya musuh sih, tapi kan ya namanya game anak-anak begitu dah Stephen Gore gitu. Tails yang bisa terbang itu gak sih benar Dian? Oh my god, Tornado. Yes. There is Goku in there, you know, Goku Dragon Ball. Tiba-tiba ada Goku. 5 juta orang yang menonton kata Leceru. Leceru welcome. Leceru. Loh, kamu teh saha sih? Welcome Leceru ya. Kamu penonton baru, penonton lama kamu. Anak maco, mantap gara-gara fokus. Guys, apa guys, ada Leceru, ada Fauzi. Kalau Fauzi gue kenal. Panggil Alay. Oh, Alay. Oh, si Alay. Ah, lu mah viewers lama ya? Seinget gue ya? Seinget aku kamu viewers lama aku deh, cuma nggak kelihatan aja. Oke guys, lawan bos guys. Izin serius guys. Izin serius adik-adik teman-teman. Lawan bos nih. Lawan bos nih guys, lawan bos nih. What is this? What? Gue ngulti sendiri dong. Oke. Terima kasih kalau ngulti sendiri mah. Gue ngulti sendiri, gue gak mencet R1 sumpah. Gue gak mencet R1. Kita bisa nyerang dia gak sih? Oh gak bisa coy. I'm sorry, Sobat. Oke, multi otomatis lagi teman-teman. Nice. Multi otomatisnya keren anjay. Sangat membantu loh ya. Be careful Ilham, yes. Thank you Shadow. That's the rail. I'm sorry. Itu railnya tuh. Gak kena gue. GG, gue serang cuy. Oh, cara nyerangnya gitu guys. Oke, ngerti Bang Ilham, ngerti. Cara ngelawannya gitu. Tapi otomatis guys tuh. Gue mencet R1 nggak bisa teman-teman. Bisa otomatis dari dianya. Oke, otomatis lagi. Yes. Oke, nice. Yes, oke, nice. 2 kali. GG. What the fuck is that, bro? What the hell is that? Oh, hell nah. Nice, oke. Yuhuu. Wih. Yes, oke.
Berbam. Mampus lo. GG. Sekali lagi kali. Nice. Oke, otomatis lagi kaget gua, kadang suka kaget gitu loh. Tiba-tiba gitu. Mampus lu. Oke, lap terakhir baby. Lap terakhir teman-teman. Astagfirullahaladzim, ngeluarin apa itu dia, Cuk? Wah, Son Goku bener fix anjay. Apa Madara cuy? Madara kayaknya dah jatuhin meteor aja. Madara, Cok. Madara Israel. Cia Madara, coy. Gila, ternyata ada hubungannya Madara sama Sonic, coy. Mampus lu. Oke, kena dia. Allahu Akbar, ya Allah, Madara anak dajal. Ih, bisa mantul gitu lu. Kocak. Ya Allah, kebalap gua. No. I'm gonna win, baby. I'm gonna win. Aduh. No shit, bro. Holy moly, freaking Kotoni, men. Bentar coy. Jadi seru banget ini pertandingan, coy. Tiba-tiba pertandingan jadi pertandingan bapak-bapak ini, coy. Oke. Nice. Menang. Sweet. GG Gaming. Ternyata Madara asli Garut, Bang. Emang iya. Itu monster bijinya gede banget, anjay. Tapi hari ini nggak main yang biasanya abang main. Iya, karena nih mau tamatin ini, aku langsung tamat. GG tamat, kata Jojo. Tamat ya. Baca atas. Masak mie dulu, Ham. Jangan lupa makan everyone. Oke, Dio. Dio pengen. Dia masak mie jadi pengen gua. Oke guys, nikmati scene terakhirnya sebelum tamat, teman-teman. Tamat Esan. GG kata Nelvin. Gila, Nelvin dari tadi mantau gua, guys. Thank you, Vin. Gila, tapi buat kelas PS2 ya, teman-teman, sekali lagi ya. Ini udah termasuk 3D yang the best loh, teman-teman. Cutscene yang paling the best. Kartunis tapi realistis gitu. Buat sekelas PS2 ya. Hebat, Bang. Woi, thank you Berex. Kamu baru mampir apa dari tadi? Berex. Bang Ilham, halo Novanka. Halo Bang Novanka. Bang, nggak main beach buggy racing lagi? Main dong Wahyu nanti ya. Wahyu ya, kita main ya. Dari tadi kata Berex. Ya Allah, grafik. Iya, Cok. Sekelas PS2 lo grafiknya begini, men. W banget aja. Bang, katanya 700 sub spesial ngocok depan. Lu jadi streamer, gue tembak subscriber dah lu 700 subscriber tapi perayaannya ngocok. Kampret skun perayaan 700 subscriber gini depan layar gitu loh. Lu aja channel lu gue tembakin subscriber tar sampai 1000 sampai sejuta dah gue tembakin subscriber tar. Habis itu udah lu begini ya depan layar ya. Jadi bini duanya, Bang. Iya, bini duanya. Beber udah uninstall kata dia. Enggak, bohong. Beber masih ada. Beneran diinstal enggak, Wahyu? Canda, Wahyu. Kamu 6 jangan dipercaya, Wahyu. Terus guys, gue mau fokus ceritanya dulu ah. Gue mau chat kalian mulu, guys. Tuh kemana itu? Si Jet kemana, si Jet ceritanya? Si Jet kemana, guys? Gue pengen lihat nasibnya gimana, guys. Nasibnya si Jet, guys. Wih, Didi. Anjay.
Gila, keren nggak? Udah kayak Sonic belum teman-teman? Udah kayak Sonic belum? Anjay, GG Gaming. Aduh, duh. Gila, W game, teman-teman, W. Kayak monyet kata si Dio. Aduh, dengkul gua sakit. Dengkul gua udah sakit-sakit naik di bangku kayak monyet katanya. Let's go. Best moment Sonic and Jet, yes. Ntar gue baca dulu satu-satu. Dari siapa sih tadi? Ya Allah, grafik GGWP dari tadi. BBR udah install. Oh, belum. Beneran udah install? Enggak, Wahyu, enggak di-install. Nanti kau jadi amba tukam. Pertama, emang bisa. Jangan pikirkan lost streak, pikirkan dari akhirat. Oh, astagfirullahaladzim. Panik. Enggak ngerti bahasa Inggris. Sama di Aldo, aku juga enggak ngerti. Malam katanya mau nambah mintol gue yang nyariin. Semalam katanya mau nambah mintol gue yang nyariin. Oh, bini gitu loh. Jangan ya Novanka ya. Woi, ambil. Woi, mobilnya nggak ada yang nyetir. The end. Yeay, tamat. Sekelas Sonic Unleashed sih grafiknya. W grafik udah dibilang. Makanya ini salah satu game GOAT menurut gue ya. Menurut masa kecil gue juga. Highlight. Ntar lanjut apa bang? Lanjut apa guys? Kalian maunya teman-teman. Ucok GTA. Best moment Sonic and Jet. Ya, Shadow Kennedy. Of course. Keesokan harinya temen Sonic mati semua. Iya, gara-gara gak ada yang nyetir. GG W game. Bang, halo lagi bang. Halo Revan. GG grafik Sonic Unleashed GOAT. Lanjut hantu seblak Granny. Gak mau. Bang, ada game mirip Beach Buggy Racing, tapi versi Sonic namanya Sonic Force. Kita ini deh. Bentar ya, Bang Ilham keluar dulu ya. Kita buka Google dah teman-teman. Kita buka Google, kita searching deh. Game-game tentang Sonic atau game-game yang mantap apa guys? Yang kira-kira guys. Gue pertama kali gue pengen nyari game apa Sonic Unleashed sih. Gue penasaran Sonic Unleashed itu apa sih. Bentar ya. Nah. Oh, gue setting dulu ya. Abang setting dulu, soalnya suaranya lagi habis dikecilin tadi kan. Oke. Langsung dong keluarkan set YouTube set, ya kan? Buka yang download aja seperti biasa. Sonic apa guys? Sonic Unleashed, coba. Oh, ini musiknya jangan terlalu gede. Ini kali ya. Sonic Unleashed. Oh, Xbox, oh PS3 dia. Oh alah. PS3, dia PS3. Oke, main Sonic Unleashed di PS3, Bang. Oke, noted. Dia bukan game balap ya? Dia bukan kok ada dua kepribadian gini, guys? Kok Sonicnya ada dua? Apakah hijau, apakah kuning? Apa tuh? Apakah hijau, apakah kuning? Apanya tuh, Nelvin? Copyright kah? Copyright aman. Need for Speed, Bang. Siap Aldi Aldo. Nanti aku mainin ya Need for Speed ya. Most Wanted apa Underground 2 maunya? RVN sama dengan Drum. Oh, RVN tuh si Drum. Bukannya Revan. Gue kira Revan. Bang, nanti malam main apa? Aduh, main apa ya? Gue bingung. Kalian maunya main apa, guys? Bang, ada game mirip Sonic Forces. Coba Sonic Forces. Apa nih? Wih, ada yang emas, cuy. Dia kayak Beach Buggy Racing kah? Emang ya, guys? Emang mirip adik-adik? I like Sonic Sports. Oh, you like Sonic Force? Really? Shadow? Supersonic Style. Oh,
oke. Most Wanted, bukan maksudnya gamenya. Ijo sih harusnya. Di game itu dia bisa berubah jadi werewolf. Emang iya? Serius? Oh guys, chatnya banyak kan guys. Pusing banget gue guys. Kan PS3. Harusnya hijau sih Vin. Mau dicek. Tadi Sonic Unleashed. RPCS 3 compatibility. Ntar guys ya. Nih emulator nih guys. Nih kalian masih belajar nih sama streamer satu ini nih teman-teman. Sonic Unleashed. Yo, kuning. Ya Sonic Unleashed aku nggak bisa mainin dulu guys. Maaf ya teman-teman ya. Ini nggak bisa guys tuh. Nggak playable teman-teman, nggak playable. Burik dia burik. Sonic Goku. Game terkeren sepanjang masa dan nostalgia Sonic 2. Walaupun grafik kalah lawan game ini tapi seru. Sonic 2 apa sih guys? Sonic 2 PS berapa? Esan Sonic 2 gini. Loh. Sonic 2 game. Oh ini. Oh alah. God sih ini God sih. Gue sering mainin dulu di HP ini. Di HP ini, zamanan di HP nih. HP masih ada keypad dulu. Masih ada keypadnya dulu HP aja gue inget. WW. Ada Sonic 143. Bukan game PS. Sayang banget. Search Sonic Adventure 2. Oh, this one? You like it? Shadow, you like it? Dan di situ awal Chaos Emerald. Oh, iya. Zaman main Play Store. This one, yes, Shadow. You like it? This style is so familiar for me. Like, you know, Pepsi Man in PS1. You know? Mirip guys sih teman-teman. Kayak Pepsi Man PS1 guys. Mirip gak menurut kalian? Mirip tuh. Desain ininya. Aku pernah main. Gila, kalian pecinta Sonic juga kan teman-teman? Sonic Adventure 2 by Sonic Team. Oke. Pas style-stylenya mirip Pepsi Man guys. So karakter Sonic and Shadow. Yeah, Sonic and you, Shadow. That's cool enough. That's so cool, man. Bang, Beach Buggy Racing bang. Iya masih ada teman-teman. Beach Buggy Racing masih ada guys. Mana itu? Nih masih ada nih. Masih ada Beach Buggy Racing. Tenang adik-adik. Bang, dulu gue sering main game ini, Sonic Adventure 3 GBA. Oh ini Vin. Seru gak Vin? Mekanika. Emang Sonic tuh se-ikonik itu guys. Teman-teman. Makanya seminim-minimnya orang nggak tahu apa itu Sonic. Misal kayak gue gitu, gue nggak pernah mendalami cerita Sonic, tapi minimal tahu guys, pasti karakter Sonic tuh pasti tahu. Se-legend itu dia. Sonic Rush bang, Sonic Rush. Who is he guys? Dia siapa guys? Who is name? Kata siapa di uninstall, bohong masuk surga loh. Blaze the Cat tuh. Oh, Blaze the Cat namanya. Dia kucing. Kok dia kucing guys? Kucing gak boleh gak sih? Kucing gak boleh guys. Gak ditemenin ya kalau kucing ya. Soalnya kita adalah geng landak ya teman-teman ya. Bang, aku mau digebukin kata Aldido. Gamenya Shadow ada gak? Dennis digebukin. Iya, aku ada tuh channelnya tuh. Ada gamenya tuh. Nih guys, Dennis digebuk guys. Mau guys, main guys ini guys. Dennis digebuk. Siapa yang mau main Dennis digebuk guys? Traffic game itu keren. Martha Roni, namanya Martha Roni. That's the cat. Bang, coba main RDR 2. Aduh, aku ada. Cuma kamu nontonin gak Abdul Yahya? Emang kamu nontonin nanti. Grafik game itu keren. Iya, emang game GOAT itu. Harusnya dia masuk GOTY itu, masuk Game of the Year itu. Cuma kalah sama
God of War PES yang di mitologi Nordic, kalah dia sama God of War itu. No, aku digebukin. Shadow the Hedgehog ada tuh. Shadow the Hedgehog ada di sini, Bang. Mana nggak ada? Ayo Bang, main Dennis digebukin warga Bang. Emang mau kalian main Dennis digebukin warga? Kapan bahas BBR? BBR apa yang perlu dibahas guys? Game favorit Bang Ilham apa? Assassin's Creed Black Flag di Palu. Sonic Heroes. Oh, this one Shadow. Damn man. Kayaknya subscriber gue ada yang request gue main ini ya. Coba orangnya udah gak balik-balik lagi aja. Ada nih kayaknya satu orang nih yang request main game ini. Coba orangnya gak balik-balik lagi soalnya kagak gue wujudin gitu loh. Aku mau digebukin bahkan dibikin gamenya. Betul, kalau digebukin lari aja. Bang, Shadow the Hedgehog ada gamenya Bang. Emang ada? Wih, ada cuy. Shadow Kennedy. You're not playing this game? This game is for you, I think. It's for you, this game. My favorite game. Oh, really? You just asli Shadow gugu gaga. Mau Bang. Jadi nanti malam maunya apa nih? Maunya Dennis atau BBR? Dennis, BBR atau apa ya? Atau Shadow of Colossus atau A Space for the Unborn. Nah, banyak tuh. Banyak pilihannya tuh. Ntar malam tuh gamenya tuh. Kalian mau apa guys? Terserah kalian dah. Atau game horror atau hantu seblak tuh. Banyak guys. BBR kata BRX, BBR kata 6. Janji lu ya. Temenin gue BBR ya nanti malam lu ya. Awas lu 6. Enggak temenin gue BBR, gue kepret lu. Pikachu stop, terserah kata Dipalo. Buat voting gak sih Bang? Votingnya cuma bisa 4. PR gua banyak banget Pin. Voting batasnya cuma 4. PR game gua bisa 6. GTA belum GTA guys. Kalian melupakan GTA guys. GTA gak pernah gue sentuh lagi loh. GTA Vice City, GTA San Andreas. Oh shit man. Jiwa gelap kapan Bang? Jiwa gelap ya Dark Soul. I play Shadow Generation. Robbery Bob ya, Robbery Bob belum tuh. Lupakan saja kata Dipalo. Parah cok, GTA mau dilupakan sama Dipalo cok. Game goat itu. Assassin's Creed Black Flag remake. Iya guys, patungan guys ya. Beliin gua guys ya, beliin streamer kalian ya. Beliin streamer kalian game Assassin's Creed Black Flag remake loh ya. Di postingan. Terlalu mepet Vin waktunya Vin. Terlalu mepet. Postingan gue tidak serame penonton gue kasar ya. Mereka tidak peduli ya. Mereka tidak peduli sama postingan ya. Kecuali gue untuk live besok. Kalau untuk live besok masih mungkin chatnya masih rame tuh. Kalau gue jam segini gue posting ke channel, paling yang komen dikit. Yang komen paling Dio, Rizky, Asep, Esan udah. Oh dia lagi aja udah. Gak mau kata Dio kampret. Subnautica belum punya gamenya. Voting 4 aja dulu Bang, besok game lain. Lagunya enak nih. Lagunya rekomendasi siapa ya? Rekomendasi Skun apa Sinam ya? Gue lupa deh. Granny Time to Wake Up gak mau. Saya uninstall gamenya. Touhou Impossible. Astagfirullahaladzim. Gue dari namanya aja kagak tahu tuh. Skun namanya apaan Skun? Touhou Impossible. Deng belum dong. BB Racing aja Bang. BB Racing aja nih. Aduh puyeng pala gue. Tapi si Nam katanya mau nemenin sih termalem. Nam mau nemenin gak? Kalau Nam gak nemenin termalem mah malas gue main BBR. Gue kalau main BBR gak ada Nam malas guys. Sama kayak gue main Shadow of Colossus tapi nggak ada nggak ada si Nelvin gitu loh. Gue mesti ada pro-nya guys, berarti ada pro playernya biar gue digendong.
Oke, gue kalau main BBR kadang gue DMC 66, gue mau main BBR nih termalam. Oke bang, tadi gitu. Kadang kalau gue main Shadow of Colossus, gue DMC Nelvin, cuman Nelvin jarang balas dia. Vin, gue mau main nih Vin, Shadow of Colossus. Oke bang Ilham, mainnya kapan? Sore apa siang? Jangan pagi bang, gue masih tidur. Kampret, gue bilang. Tadinya mau main Assassin's Creed Assassin, aku cuma di PS4 120 GB. Awo, kegedean, tak muat. Bang, by the way, hanya info Granny ada yang versi multiplayer. Bisa mabar gak? Ayo mabar yuk, Granny yuk. Game horror. Bang, tadi gua nanya game Legonya gimana? Udah kelar kah? Udah gue pindahin ke sini. Aduh, salah. Lego Batman. Guys, teman-teman, gua alin sedikit ya. Kalian suka Lego Batman 2 gak sih guys? Lego Batman 2 kalian suka gak sih teman-teman? Lego Batman 2 kalian suka gak? Oh, aku ada Lego Batman 3 tuh. Oh, Lego Batman 3. Lego Batman 2 nya gue lupa kirim. Kampret. Ya Lego Batman 2 lah pokoknya lah. Kalian suka gak? Nih, gua ada sampai Lego Batman 3 nih, bahkan gue ada download Lego Batman 3. Gua alihin sedikit ya. Ntar ya yang request ya. Iya, Lego Batman 2 nya lupa gue ini. Kapten Tsubasa nih gue udah download nih. Udah ada Indiana Jones Lego PS2. Gue udah ada. Sonic baru gue mainin. Kalian suka gak guys Lego Batman guys? Karena Lego Batman di channel gue itu cukup ngangkat sih. Kalau bisa diinin ya. Cukup ya wangi lah di channel gue, wangi lah. Apakah kita bisa comeback gitu? Apalagi itu adalah salah satu kenangan gue sama Rizky sama si Dio ya di game Lego Batman ya. Karena mereka berdua salah dua dari penonton setia gue lahir dari Lego Batman gitu. Tuh, lumayan guys. 200 ya, walaupun kesininya 91. Tapi is better lah. Termasuk rame kok di channel gue tuh. 300 guys. 200, 100, 200. Tapi ini Lego Batman 1 emang melegenda, bahkan sampai selegenda itu guys, senostalgia itu. Emang Lego Batman 2 gue nggak tahu nih marketnya ada atau enggak. Kayaknya gue udah mainin, ceritanya lumayan panjang, yang nonton 13 gitu loh. Total viewsnya cuma 13. Yang nonton per streaming 2 orang. Sonic Riders. Abang nanti night malam main apa? Gua radio dah. Kemarin gua sakit Ci, panas menggigil baru sembuh tadi siang. Ya Allah Nam, cepat sembuh ya brother. Kalau nih banyakin istirahatnya di jam. Udah Nam, gak usah liatin streamer mereka masih bisa hidup kok. Kamu istirahat aja Nam, jangan terlalu ini. Suka kata Jojo. Awas lo gak nonton lu Jo ya Lego Batman 2 lo. Awas lo, gua main Lego Batman 2 Jojo gak ada, gua musuhin Jojo. Malas gak sama Jojo. Suka bang walaupun lupa cara mainnya. Emang semekanik itu Lego Batman 2 guys. Kedua mana? Lupa gue pindahin. Ada di HP gue. Lego Batman 67. SpongeBob Cosmic Shake gue lahir. SpongeBob juga gue udah ada SpongeBob. Udah beli SpongeBob Titan of the Tide. Mungkin kita akan main. Banyak guys, game-game gue banyak teman-teman. Pokoknya kalian nikmatin aja, enjoy aja. Makanya kalau game kalian lagi nggak dimainin jangan marah-marah, karena game gue banyak guys. Gue kebanyakan utang. Dan gue tuh orangnya pemilih banget gitu, gue milih niche yang bakalan meledak yang mana gitu. Gue nggak tiba-tiba yang request cuma 1 orang nih terus gue mainin, terus yang nonton dia doang, turun meninggal channel gue jadi bubur gitu. Gitu. SpongeBob The Titan of the Tide gue udah download tuh. Cuman gue perhatiin nih ada yang request gak antar bang main SpongeBob bang, karena Macil kan udah dilupakan teman-teman. Kalian masih ingat Macil gak? Martil kecil. Nanti akan balik lagi tuh di SpongeBob. Aku nggak marah bang kata Nelvin. Nelvin aja sabar banget tuh. Gamenya Shadow of Colossus tuh terakhir kali 3 bulan lalu anjir. Baru gue mainin lagi. Oh hell nah. Nelvin bukan 3 bulan, 6 bulan ya Shadow of Colossus ya anjay. Nggak sampai 6 bulan deh. Gue lupa anjir. Kadang malah sama pria naif itu. Apa kamu Skun? Bang main BB Racing tapi pay to win, nggak bisa top up Wahyu.
Abang udah jelasin waktu itu. Abang kan main bukan yang emulator ya teman-teman, bukan yang emulator Google Play Store. Bang Ilham mainnya yang dari ini Microsoft Store. Bang Ilham download. Itu kalau mau top up mesti pakai kartu kredit. Bang Ilham kagak punya kartu kredit, guys. Kalau akun BCA virtual akun Bang Ilham udah top up pasti, yakin. Itu kan untuk mempermudah Bang Ilham namatin juga. Pas Bang Ilham mau top up, lah pakai kartu kredit kagak bisa kalau dari Microsoft Store gitu loh. Dana kayak gitu, kayak Steam kan pakai Dana tuh kalau beli. Walaupun nggak ada BCA virtual account apa-apa, tapi ada Dana, enak, dompet digital. Bang, sesuka hati abang aja. Kalau abang udah download game yang abang download, gila keren Abdullah sangat support. Lagu Batman 2 mana? Di HP gue, Jojo. Gas aja biar kayak waktu kita dulu, anjay. Berarti penontonnya cuma Dio, Asep, Rizky, sama Esan ya sekarang ya, gila. Empat saudara loh ya, 4 serangkai ini loh ya. Selalu setia pada channelku. Tahi, kata Jojo, awas aja lo. Lu gue main Lego Batman 2, lu gak ada, Jo. Ya, yeah. Gue blokir di Discord lu pokoknya. Terus gue suruh Anca musuhin lu pokoknya. Ntar gue Anca, jangan temenin Jojo karena Jojo pengkhianat dia. Katanya request Lego Batman 2 tapi dia gak mampir di channel gue, Ntar gue ikutin, biarin aja. Gue punya WhatsAppnya Anca juga sih. Selalu aja. Tiba-tiba GTA 6 GG sih. Wah, mati GTA 6. Kayaknya GTA 6 channel ini tidak akan main, guys. Sampai keluar di Steam ya, teman-teman. Karena GTA 6 itu keluar pertama kali di PS5. Aku nggak punya PS5, teman-teman. Beliin aku dong PS5. Bang, kamu diajak Blue Vie sama Bang Yovan main ER, nggak mau. GTA 6 di PC 2028. Oh, 2028 ya? 2 tahun dong berarti ketinggalan, gue bodo amat dah. Nggak ada kiris juga, nggak ada. Aku top upin, mau gak? Mau. Sepatu ngeri banget, Tuan Ilham. Sepatu ngeri banget. Hah? Bang, minta nomor WA dong sama Adam. Sahabat selamanya lo ya. Ngeri banget, Tuan Ilham. GTA 6 pasti 5 juta plus. GTA 6 gak sampai 5 juta sih. Kalau sampai 5 juta sih gila tuh game. Mungkin maksimal banget 2 juta lah tuh game harganya. Mungkin maksimal ya. 1 Mei harganya PlayStation 5 bakalan ditambahin. Emang ya Abdullah Yahya? Minta nomor WA. Kenapa jadi minta nomor WA gitu? Kami support kok. Mau main apa aja selama gamenya kami suka. Aku main ini Aku main Super Bear Adventure biar Eshan marah. Biar nggak mabar. Esan kelemahannya game SBA gitu loh. Gue kasih game SBA langsung keluar, quit, malas nontonin channel gue langsung dia. Game keramat kata Esan. Ilham Hedgehog gak ada. Karena aku bukan Hedgehog, aku adalah gajah ya. Aku elephant. Abang lahir tahun berapa? Aku 95. Minta nomor WA punyanya Bang Winda. Aku ada guys nomor WA-nya Bang Winda guys. Bang, nama parfum lo apa? Gue bukan parfum boy ya teman-teman ya. Gue Allahu Akbar. Gue bukan parfum boy tapi gue kebetulan pakai ini guys. Bentar. Gue kebetulan pakai ini ya teman-teman ya. Parfum gue ya. Gue bukan parfum guy banget gitu kan. Gue gak ngerti parfuman juga tapi gue akhir-akhir ini pakai ini guys. Pakai parfum keresahan yang Christian Grey ya teman-teman. Ini parfum lokal sih dengar tapi baunya enak kok. Baunya enak kok. Gue kalau jalan gitu kadang cewek kayak mas wanginya enak mas gitu kan. Parfum keresahan. Pokoknya kontak-kontak ada di bawah lah di deskripsi lah ya. Herdi nanya no bang nama parfum lu apa dia bilang. So iye dia yang mancing, dia yang so iye. Udah anye, kampret, kutil kurap, sempak kuda, tai terakhir, curut, onta, gajah bintit. Katanya mau search Echidna bang, gak mau. Aku pokoknya kalau kamu search aku gak mau. Emang gameplay Lego Batman 2 gitu gimana bang? Oh iya benar juga, kita cari dulu ya. Gameplay Lego Batman 2 gimana ya?
Lego Batman 2 gameplay. Semoga jangan spoiler ya. Lego Batman 2 yang mana guys ya? Loh. Oh, 2-nya lupa, kocak, sorry. Udah ngantuk guys. Ya spoiler anjir, ada support. Hell nah bro. Gara-gara Nelvin nih. Kok ada Superman anjir, kok gue kaget. Oh, gameplaynya sama Pin kurang lebih. Jangan spoiler. Kurang lebih sama mekaniknya. Sama lah. Kurang lebih ya. Ini kayaknya nerusin Lego Batman yang pertama. Kayaknya. Kan Lego Batman yang pertama kalau nggak salah itu Jokernya hilang ya? Apa gimana sih? Coba. Ilham. Lego Batman. Ilham. Martha Hill. Coba kita lihat. Hashtag tamat. Endingnya gimana sih? Endingnya? Oh my god. Duh, ada Dian, ada Nelvin, ada Ilyas, ada Cokro Minoto, ada bocil kematian, ada Mas Nanang. Mas Nanang siapa ini? Kemana mereka semua guys? Ada sih di sini, gila. Gue masih di sini, anjay. Endingnya gimana sih endingnya? Jadi kita tahu guys, terusan Lego Batman 2 tuh dari mana? Senyum Roblox. Atau yang lebih keren lagi, kampret men. Gue geli ya ngeliat gue sendiri ya. Senyum Roblox. Senyum Roblox gitu, Batman. Tamat gak sih? Taduh. Bakal tamat. Oh, nih terusannya nih. Nih terusannya nih Lego Batman 2 nih. Di sini nih, dari sini nih. Zainal, kamu kemana? Zainal nih, ada Zainal guys nih. Zainal kemana nih guys sekarang guys? Apakah kalau aku main Lego Batman 2 dia akan muncul lagi guys? Kita tangkapin semua si Iboto Ijo, si manusia padi, si Laron, My Baby Harley Quinn, sama si Joker. Oh, endingnya dia ada ginian. Tuh, ada apa? Apa ya? Obeng. Buat ngebuka inian batu-batunya. Jadi inget gitu. Gis kehidupannya. Tuh, keluar kan dia. Oh, ini Easter egg Lego Batman 2 ya? Oh, gua udah bilang tuh. Oh, ini Easter egg Lego Batman 2 ya? Gua bilang. Mau kemana nih? Oh, ini Easter egg Lego Batman 2 ya? Oh. Si Joker lepas lagi, Batman. Men dah tuh, teman-teman. Leon. Ini berapa bulan lalu sih? 1 bulan lalu. Gak ada perbedaan lah ya. Kalau 1 bulan gak ada perbedaan lah. Masih ganteng kan gua? Masih tampan kan? Tampanan ini apa tampanan 1 bulan lalu guys? Lebih tampan ini apa lebih tampan 1 bulan lalu teman-teman? Duh, hilang anjir. Lebih tampan mana guys? Mirip gak? Anjay, Gurinjay makan bajai. gitu. Terusannya gitu guys. Terusan Lego Batman 2 itu. Mirip adik kakak kah? Iya, adik kakak Maul. Tumben sepi, apakah ini end of era Ilham? Iya, aku akan falling down guys. Aku akan turun viewers, aku akan 3 guys. Aku akan berkurang dan aku akan meninggalkan YouTube ya. Tampan 5 tahun lalu, lagi downfall, nanti naik down lagi. Enggak guys, gue emang udah mau pensiun YouTube teman-teman. Gue udah mau falling down ya, udah mau ini downfall. Sebutannya downfall ya. Nanti aku akan menghilang dari bumi dan Ilham Martial akan hilang guys. Lanjut baca atas. Tampanan Robin, Ilham Prime Moment.
pembohong besar ya. Nah, kalau tiba-tiba channel Ilham Martial kalian searching Ilham Martial, Fred, nggak keluar apa-apa, jangan kaget. Jangan kaget, oke? Nanti, Bang Ilham channelnya kemana? Gitu. Bang Ilham kemana channelnya? Kok hilang? Ya. Enggak guys, gue masih mempunyai keluarga tetap di sini. Ada Esan, ada Dio, ada Skun, ada Nam, ada Nelvin, ada siapa lagi tadi? Asep, ada Rizky, ada Nurul, banyak. Seandainya gue downfall pun mereka insya Allah nggak akan kemana-mana guys. Kalau ke pensiun nanti kemana? Hilang. Jangan pensi dulu bang sebelum babi. By the way teman-teman, subscriber kita nambah ya 693 ya. 693 ya nambah ya subscriber kita ya. GG gak? Nambah ya. Yang subscribe apa guys? Sebelumnya berapa sebelumnya? Sebelumnya 692 kan, saya ingat gua. Yang 93 guys, ada subscriber baru teman-teman. Kok kita nggak nyapa ya? Apakah mereka cuma subscribe doang guys? Nggak sih, udah 230. Iya ya, NN dikit lagi. Katanya mau search Cina atau apa sih guys? Lalu gue ngamankan dulu ya. Gue curiga nih sama si Skun ini. Gue searching dulu Cina atau apa. Femboy lagi nih. Femboy lagi kan nih? Gua nggak mau ini. Gua nggak mau ini dulu. Nggak mau main-main dulu. Jadi 10 juta orang yang nonton. Nih Ecitna. Bang, ayo cari The Big Three saat baru lahir. Asep, Asep tuh lahir pas Resident Evil. Rizky Dio lahir pas Lego Batman, udah. Oh, tahu gua karakter ini mah. Tahu lu, Vin? Si Skun yang rekomendasi ini. Echidna animal, Bang, bukan karakter RE0. Taduh, Sinam ngetik apa tuh? Firekeeper apa sih? Pintu saya rapetin dulu. Pintu kamar saya rapetin dulu ya. Nanti mak saya dari depan ngintip nih anak nge-searching apa nih gitu kan. Nanti saya dicium-cium sama mak saya. Kok bagus? Kenapa bagus gitu kan? Kenapa dengan dia menutup mata seperti ini terlihat lebih ambatukam gitu loh. Kenapa sih guys? Seandainya kalau dibuka matanya ya udah biasa aja gitu kasar kan. Tapi kalau matanya ditutup kayak lebih ambatukam gitu loh. Ini kapan mainnya bang? Udah selesai sayang, udah tamat sayang. Sausan, welcome Sausan, welcome di channel ini ya Sausan. Subscribe dulu gak sih Sausan? welcome Sausan, welcome. Echidna animal bang. Oh, Echidna animal. Oh, ini siapa tadi? Lo bilang, Skun? Ini ya, si siapa namanya? Si Kenakal ya. Adrenalin Ilham meningkatkan. Elden Ring karakter. Oh really? Elden Ring karakter itu. Jelas itu karakter cewek sih. Lah udah ya, mau tonjok kamu ya. Lo, Sausan lo. Kamu kemana aja? Gak kelihatan. Kalau udah berarti kamu kemana kamu? Kamu kemana? Kamu gak kangen aku emang Sausan ah? Mana aja kamu Sausan? Doraemon. Makanya main jiwa gelap bang. Aku off dulu, mau cas HP. Bohong kamu Jojo. Knuckles. Oh ini Knuckles. Emang mirip guys sama Knuckles guys? Nah iya ya. Mirip gak? Emang perbedaannya apa guys? Echidna sama Hedgehog tuh bedanya apa teman-teman?
Bedanya apa guys? Apakah ada perbedaannya teman-teman? Ring CRT pasti. Melina Elden Ring. Firekeeper Dark Soul. Oh. Coba cari Alice Black Soul bang. Gak mau kalau kamu mah. Puro JJK Knuckles. Aduh guys, kita ke Hedgehog dulu ya, ke Idan dulu ya. Tiba-tiba kok ada yang bisa searching. Aku lahir di depannya tahun Presiden Evil 7 Liris. Presiden Aku lahir di depannya tahun Presiden 7 rilis. Gila, keren Abdul Yahya ya. Keren. Presiden 7 berarti Pak Jokowi ya. Keren. Tapi ada Presiden Evil, kok ada Evilnya gitu loh. Jadi gue bingung nih, gue mau seret ke Resident Evil ya, yang ketujuh, atau Presiden Evil, kan artinya jadi beda. Ntar aja gue ditangkap polisi gitu kan. Padahal yang ngetik viewers gue. Kalau Presiden Evil berarti Presiden Iblis. Ya, oke. Jahaha, dapat stiker lagi. Ini si ini kah? Wait a minute. Lu ganti nama akun kah? Ini si Sousan ini siapa guys? Mencurigakan. Hidungnya lebih panjang. Oh iya bener, hidungnya lebih panjang. Apa yang bapaknya pernah melekat maksiat narkoba? Bang, coba cari @ilhamartehil di Google. Apakah dia muncul? Gelo, gaming gak guys? Ada wajah aku loh ya. Bang Ilham absen aku. Halo Bang Otto. Ada muka aku guys. Mirip guys. Mirip gak? Gantengan gue ya. Ganteng gue lah. Dia gue searching Ilham Martehil keluar cok nama gue set GG Gaming. Mirip gak? Prokoto, iya kalau kamu mau keluarnya obat Bang Otto. YouTuber terkenal cik. Gila ganteng guys, mirip guys sama gue. Tampan. Loh kok ada Lego Batman gua? Ilham Mart. Kenapa jadi ada Ilham Mart gitu loh? Brokol itu plus cenai ya, lebih ganteng aku. Wak Mart kampret. Astagfirullahaladzim. Oh bawa aja mulai ngaco. Oh enggak deh, ini belum ngaco nih, ini masih gue. Loh. Tadi perasaan. Oke, mungkin gue salah lihat. Tadi perasaan bukan Assassin's Creed deh. Tuh, bahasan tadi si Budi anjay. Si Troublemaker. Game ini. Game pembuat masalah lo ya. Stick saya hampir hancur dibuatnya. Aduh berubah lagi. Ganteng banget gue dulu ya. Gue ganteng banget guys dulu guys. Rambut gue tuh menyalah gitu loh dulu. Karena rambut gue kayak tak terurus sih. Oh punya margir ternyata. Aduh kedoxing deh. Aduh jangan gitulah. Gue kelihatan orang kayanya kalau gitu. Gue ada ketua. Mana Sonicnya? Oh iya ada Adam Suganda loh ya. Ada Suganda itu loh ya. Coba kita searching Adam Suganda guys. Kita searching Adam Sugancit. Masih ada gak orangnya? Bang, coba cari viewer yang paling lekat di sini di Google. Malah di searching gue. Oh, Adam dulu pernah ketangkep narkoba. Oh. Ini BNN kan ini. Oh gitu Dam. Gue baru tahu Dam. Oh. Ternyata doxingannya Adam gitu loh. Pernah ketangkep sama BNN.
Oh ini Adam, astagfirullahaladzim Dam. Dam, sehat Dam. Mirip sih emang. Mirip sih. Mirip. Nah ini juga mirip. Effendi Suganda loh ya. Effendi Suganda ya. Satu marga ya sama Adam ya. Oke cukup saja pulang kerja. Iya Adam kalau nontonin gue tuh pas lagi di parkiran guys. Oke deh, karena Adam juga udah mau pulang kerja, gue juga harus melakukan something ya teman-teman. So guys, duh, saatnya lagu kematian itu dimulai kah? Saatnya lagu kematian itu dimulai kah adik-adik? Nih lihat YouTube gua. Nih 693 nih. Kita refresh ya, turun nih 692 nih. Ya. Makanya ada yang komen, "Bang, kok subscriber lu naik turun, Bang?" Nggak tahu. Padahal baru naik tadi 693, turun lagi 692. Makanya jangan kaget guys kalau channel gue suka gitu, teman-teman. Gue juga bingung kenapa. Oke guys, saatnya kita menyanyikan lagu kemerdekaan Ilham Martahil ya teman-teman ya. Emang suka gitu guys, suka naik turun ya. Kali 693 turun. Bohong dia guys, bohong. Ah, Amba Tubis. Kok Amba Tubis? Cari Uro, coba Uro. Oke. Kalem. Mulai, ada mau. Lah ada yang minta searchingin. Aku bilangin ke Mami Nurul, Dio gue pukul ya. What's next game in evening? I think I will play, I don't know, beach buggy racing, Shadow. Absen ya, absen dah boleh, absen. Absen deh. Yo, absen yo. Absen dari atas deh. Dari atas banyak banget. Ada 6, ada Wahyu, ada Skun, ada Dipalo, ada Esan, ada Abdullah, ada Nelvin, ada Aldi Aldo, ada Jojo, ada Shadow Kennedy, ada BRX, ada Nelvin, ada siapa lagi? Ada Prokolto, ada Samuel, datang terus hilang lagi, ada Maulanaru, ada Jojo lagi, ada Esan lagi, ada 6 lagi, ada Skun lagi, ada Swosan, ada Shadow Kennedy lagi, ada Nelvin lagi, ada Shadow Kennedy lagi, ada Abdullah Yahya, ada Prokolto lagi, ada Adam Suganda, ada Swosan, ada aku ganteng, ada Maulanaru lagi, ada Esan lagi, ada Dio lagi, ada Rizky, ada Asep, dan ada Bang Lana. Oke guys, see you in the next stream. Yang ketik Ilham bocil Bang Winda GG, jangan. Gak pakai gitu. Oke guys, see you in the next stream. Bang, cari aku di Google, nanti cari kamu ya. Bye. Kata sandinya apa teman-teman? Rizky nggak ada lagi. Oh, saya ada Dio tapi. Kata sandinya seperti di sampul yang dibikinin oleh Esan ya. Thank you Esan by the way. Deng. Anjay, let's go guys. Aduh, salah. Oke. Bentar, kita setting dulu. Set. Sini ya kan. Kata sandinya adalah nungguin ya. Oke, bye guys. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Deng.